sia ai lava o ai mai sa falinga masa Filifilia te moni e alama kita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao, anu ole vao, ua vavao, ono upito ie, tonga fao, a ato ata oto ifo, o wae pupula vale ile po atoa, o fiolo tina ilo upa asopoa, o lofia via, ma lofia iloa, a inasia ailo uiko. Masa Filifilia, pemoni e alava kita. Pete talanoa, pete leiloa, mana tole tawalana noa. Apa ela bi, oh se pisu pasili, oh se masike que mai piti, oh sina sapasui, oh ni tamato maniti, apa ilava uatonu ilo fina ngalo, tapa aipo ipo, avane ile malo. Atua, e tele ai leti Apollo, te fai sau pepe, ole pepe, ole po. Ha 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 ha, sauia la ia malolo to tele, via via mai mai atatape, se io pese atu ile ea, se io pese atu ile ea. Ia, malo lava le mafuta mai tata po kalamere nei to la fiafi. Vi ia le tua lona alofa mo lona angare lei, I mea umalava ua ia whaia mo I tātou, whātalofa tua leo tō pa ia mala o tō mamalu. Ia, whaftai fo I whao mga ruenga sa o tātou na ia le ni aso. Ia, vi ia le tua o whaia o tātou tau nu ia ingai lona alofa mo lona angare lei. E whātalofa tua I pāanga masani le leiti o, si wa fonga o le tai o fo I rungo o Facebook o YouTube. Ia, po whea lava o e mau o mai e o whaasara lango le nia whiawhi Filifilia o le tua. Ia wha Manuia le tua lo tō wanga alofa ma le anga le lei. Ia ti o tō pelo na vi inga e wha vavau pe lava. Whaftai lava mo ngā luenga le lei whawhinga iei. Mo le nei aso, ia whaftai fo I le tātou au mafuta wale tātou porkalame le langolangoina. Ia, wha malo whaftai. Ia, o le vi inga le nā I le tua, wa au tō le nei tu la fiafi, I o whain tātou whata sia lunga o le tātou porkalame, pe o le masania I asfarele tai tasi o vai asa oma, e Filifilia o le tua. O le tātou porkalame, ia, whaingo fia lava, le umi foi se teimo le tātou porkalame, mana ia tātou porkalame le nei tu la fiafi tātou, tātara no ai, I vaenga umalawa, I whaata oto I Jesu, ke risolo tātou ori, ia, o le teimo le nei, ia, pe ona whaaraulo atu le pa ia ma le mamaru le atunu ia e vavi lava le tātou porkalame le fiafi
o malea na so ole matato pespesenga fo ile fa o mai tato por kalambe ia ona fa nga solo le pe ona masani ai o temene nei fatalo fa se uso tamauli malo pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Matafeo malo foi tu le pa fa te sua ia le tau tua malo le soifua ile lua se lua ia fa te le lava fia ia fa te lava sis ia fale kongo ale o su e ai pastor Fagalilo ia malo sis ia malo fa te smart tato por kalambe Nathan Levy ia malo la pastor lo fatu Talofa from Sydney, Australia. God bless. Love your music. Second music. Yeah, second show watching from Sydney, Australia. Yeah, malo lava. Fata si mai Nathan. Yeah, fata tele lava le to tele foi fai ona mau meta so fa sala langa I tu e fia o le lalo langi. Yeah, tato fa fia pe lava le lofa langa le leo le tua. Tato siva fa le nganga, si siva fa tasi mo le ri. Yeah, e mo ai pe ona pe inga pe ona masenia. O temene nei ia o le ava vai foi o le tato. Tato whawhiwhianga I se pese o saunia mo uto. Ea ona a mata I leo le tato pokalame pe ona whatulanga ina o se mai ala whafonga.
Ia, malo lava, whaafutai le mafuta mai tata pokalame le nei tula fiafi. Ia, talitona fo i o iai fo inisi o pa anga o ngā lulue, i o whawhengai ma tiuto le nei aso ia, le isa whaina. E via pia le lofo male anga le leo le atua i mea umalava o ia whaia. Mo i tātou, ia le ngata lo o tau soifua, ia a sio mato na iola. E tu sai ma o nanga pei o na whata sia mai i le aso umalava o le nei vai aso. Ia o le tamire nei, ia o le a whawhirai atu fo inisi o le o paanga o mwhai o le mafuta mai nei tu la fiafi, ia fia, ua au mai lau kulele, ia le na mai lau kulele. Tā esta tō pese ni la fiafi. Ia Peter Stowers, ia malo lava uso, whawhitai lava le mafuta mai tato pokalame, malo sa ta mauli, ia malo le whawhia fia. Ia whawhitai lava le whatasi mai tato pokalame pe ona masani ai ia fiafi o asfawari umalava. Ia o taimire nei, ia na o sina tana i titi lava, i nei mea o lo tutupu le nei atunu e le tele lava sina o i hai o le tato pokalame. Ona e whae tete fo i ona e tele fo i soifua mola ia wa a whaina e fo i peo na tato mai ta wina le anu walu peo o le wha mai maro no ngongoro i le taimire nei. Ia e lo o to tele lava fo i nisi o le mamalo le atunu o lawe vea i le nei wha mai. O isi wa manu malo mai ai, ia o isi foi wa whaia ina le tausinionga. Ia ele whapela o se whaia ina leanga. Ia o le whaia ina manu malo i le li. Halo, ngā solo pe lava ina tō tele e o maali liu. Ere nao Samoa ia so se atunu lava. Ere atunu nei o Amerika. Ia e peo na whanau uleo atu pere pa ia malma malu le tātou atunu. Ia whamore mole whaia o tō tui. E leo lo ta amilo pe lava le anu wale whamai. A fo i mai lasa wale tama mai Oceana. Ia, ona toi o mai fo le tonu se tātou watanu Amerika. Tātou iro nofo whape lela wawe ese le puni fōringa. Whai tete. E wala au pe tātou pokalame mar whalalo. Ia tātou whaavai te toa. E re tūlanga wala ina whaatangi sia i lato. E ave ese ia puni fōringa mai au o ngar whanau. Ma tele fo o ngar wenga. Mana tua. O lai malo lo le titi lava le whamai, a o lai pepesi pe lava, pepesi pe lava. E ia te oi lava le tō whama mau ma le whautanga le loto. Ia e te tau pe lava o na pui pui ala usoifua. E le au maia se leo o le politician na Amerika e la vea i mai ilo wola i le whamai le nei. E le au ngā na whaalongi e i tātou, ona it becomes like a political things. The Democrats and the Republicans are going at it to see who can favor the people, who can meet the people's need in a very moment. But at very single time, it's hard for the people to see where can be safe for them. E le mawhai e tangata. O le winga na whamtalanga le tātou porkalame. E ao pia lava ona whai pia lava puni fōringa. Whai pia lava. Se ia mau tū le lei ma ia i loa le lei ma le tūlanga o lo iai le whamai. Ia ona amata leo ona tala fo i lea whai ma lia lava. Ia o lai e lunga pe lava no mera. E lunga pe lava. Ona o lai wa i mātou i o le whaleoti. O lai ma le liu lava le tō telo tangata. Lai ma le liu lava. Pena whatu le vason talwa i nei. Ia e vai fui tātou le whanau. O le la wha sa o loto tamaiti le e awa le whaia le pupungi fōringa. Ai mana tua le lei. O le tō tele i o tamaiti le tuia. Tele mātua e against i le vaccine. E ma whaila le tamaititi o na carry le wha mai lea. Ai toi mālosi e le tino le tamaititi. Ai vai e le tino le tangata matua. O na pispisia lea. E peo la ko wakare na se fulu aso le na malo lo ai. O mana whai o na tui e le whai tui o le Grand Kid. Ai alu tamatiti lea onga sau siaki atu le whale. Positive. O i lea onga, sorry. O le toi a mailo le tamatiti i le whale. Pipi i mai le whale a whaini a tuela ko worker, he was out for 10 days. Au mo whai tui.
E te tau pia lava on tatou wawa ai te toa iai, e le tūlanga o lo iai le whamai. E loa le lava le tangata le tūlanga o le mālosi o lona soifua maraloina. E lea o ngai a te tātou ona tu mailo whape i wasa o loto mai tātou i lea mea ma lea mea mana tua. E le tuia atua umal to telo tangata o le lalolangi. Ai mai se foi Amerika. Tatu tala no le Amerika whate ta inga. I le tai lava o na o Amerika i le pasene e ta tauai o na sa o loto mai Amerika i le tatala ina o le telo tapu o le talu ai le coronavirus. I le i tai no e whainu mera. I le mawhai fo o le Amerika po le hale to o telo tangata o lo tui o lo whaimalanga mai fafo i to tonu o le malore nei. O le vainga rena e petu i siri lewa ona whae tete e le tato po kalame ma le vaai e le winga. I le tūlanga fo le i lola puipuia o lau soifua malo ne yola. E whape fo i le tala whape wa umana whaitu i le e pisia pe lava ma tangata uma whaitu ai le tinga ina ai. A o nei tangata i le whai le tui e tinga ina i la tōpea a fia i le whamai. Mo lewa lua tau sanga. Lua tau sanga o whetau i tātou mar whamai i le tele o tangata o mai mau o lato wola. O tangata i le te tau ona mariliu. Au o mariliu ai i le whamai le nei. A tato vai to toa foli i le onga onga o whamai lea. E toi e vavai e tātou i le taimi le nei. O le ase mea sa tau ona tātou whaia i le taimi wa sola. E pui e le taimi le nei. Wow. I le mawhai tele i tātou ona vai e le nātulanga i le loto le tūlanga i le whamai. Ai a tausi pe lava le tapu ma le whautuanga e au mai e le ofisa soifua maraloina. Se fiso soani tau wha mai le pepesi ma le pisi o le tangata i le whamai. Ia, tonu lava e maua le nama vai fo o le whamai ma le onongonga i le a ai o lo soifua ma lo ne yola. E tele e kane isia walatu le mfainte talaina ia lato wharisa. Tadu el whamai le nei. Manatua, e ese le va ai le lau tele o le ai e tasi to tono Amerika i lana ia pasene i le afi o le whamai. Ese le va ai le tu malo. Ese foi le va ai le stete. O vainga ne todo. A le mawhai no wha atasi le vainga le todo pe klik wha atasi o ngā umu i e tuli o le afi lea. E le mawhai o na maua e le tangata e to tasi pe to o se tali au tu. Tali mondi le tu langa o le ieri whamai. O teira si e vavai e tātou. Pe ona whai atu. E ese taimi umalava o stete o Amerika. Ia, o leo wa se furu i nei, ia leo wa tāsi furu ua lese stete, po tāli tasi, i le vave au. E o mai tātou lunga o vavai atu le news e sau mai New York, e le whetau i maritala California. E latu le tala California, e le whetau i maritala New York. O inale o le tele e le afo. The confused le tupu whamai ne ma le ripoti. Le vavai e i tātou. Hao le mea sili. Whapeo i tātou no fauta pe ma tausi pe lava whama male le o au. Whai le poni fōlinga se te lou. Mana tua ofu i le lei. Tausi pe le ona futu. E afo, e whaingatā. Ona pe ona whai atu. E le whapeo watu i umalto telo tangata. Le ai o to tele o tangata e le o tuia la tau i le tui. E pe o le ala le nā tātou te vaai e marifai te foli ai. O la o sa wal politiko ia whai mai lei wa te tau ona whasa o loto tangata e wha o ngā sa o loto tangata ina ia te tala i le telo ngā luenga ma avele maala fo i le e to e a whaina i le telo soifua. E le mawhai e tātou ona control wha mai le nei. Vanga nai, wa controla wa le tangata ia le tangata. E sila fia le leila wa le tangata ia lo na ia malosi, ma le tū langa la o lo iai lo na ia tino, i le vai tau le nei i le whamai. Ai whawtai pe lava i le tua o lo i au mai lava le ata mai a te tātou, e o foi tātou fo mai, o lo wha ngā solo iai lo na mana, i le aso ma le aso ina ia, maua e tātou, ia se tali manino le nei fō le nei whamai. Ia o le sina tala pupu le nā le nei teimi ia ai se i
whanga solo pēr tato pukalame pei ona masaniai I a fiafi as whareile. O lesi tūlanga le iei le taru war wha maile nei. E le tūlanga pito sili alpa ule e tono re kāre sia kersiano I te tono le lalo langi le nei. E le na Amerika. Lalo langi Atua. O le te lea o le shift a le Christianity. I le lalo langi Atua le whaalawe le tupu. I le mataupu le taro no atuai. E ma mafa e o ngaonga le mataupu le mele tau le homosexual. O le whaalawe wa tupu le mataupu le nei. Ua whaau ngā e a onga kirisiano outside speaker I o maila tau whi mai motivate. The motivation speaker. E uplift tele o la tau whatasinga fo I le whakirisiano te tono kolisi o a onga. Mana tua lele fo e tātou pe a tātou wawa aia I le mataupu lea. O le onga o le mataupu lea, o le a fia leo le ola o le whanau. O le tau mawhainga lava lea a I la tau ia e against I le Christianity, I le belief le iai, I tolo tuspa ia. E whaasa o loto umai mai e le atua tangata mai I le angsala. It's very true. Repentance, right? Ai le whapena o le ao umai tangata I le langi, I le whinangalo le mataupu lea. E iai e o I le langi. E iai e le mawhaio na o I le langi. Le te tala noa sa mamātu lava ia o tau, le tātou Port Columbia. O le tūlanga le wo mai nei, a tātou vai le tele revival le wo sau nei, is a very, very disturbing. Tātou I no umalava I le anga whaiwhi au, se tūlo se talo le pito lea. A vai e tātou I le sau wa motivation, motivated speakers le wo sau le taimine nei. What happened to the spiritual speakers that we used to have back in the days? I se a ua le to e whao ngā I e tātou board, I la tau sa tō fia le encourage a speaker. E uproots le tele o tangata umalo, te o wha whauro la tō wha vai. I le atua. A le taimire nei, vai le, no matamata le revival, le sa whai le asusa. Mana ia le sau noanga le tangata. The whole theme of the speaker le nyore sa whai ei, ewa mai, e sao oma lava tangata I le langi. E le ise me ta o se oli. O I nā tonu ala le mama tato wa. Mea la le mama. I le ia I le sao oma tangata. Le la wo o ne la I tamaiti, no matamate le lunga le Instagram le posta tamaiti mane asusa. Le wa matau na wa iai o mafo fauta matile la e sa o la de sau a de speaker na sa wa mana tuala sau tu spa ia e ele te mi sa wa le perfecta pepelo e ele te mi ele perfecta fa maoni I to e aso le tangata I le o langa de nei o le attack muli lava de na ale video le langa de nei e fa se na ile mafo fawol tangata. Whanongo longo le I le la unga whaiwhi au lea. Whima o ia whaiwhi au. It's very disturbing, absurd. Whao ngā e ia whai maile ai o le whaai ngā le tuspa ia. E se, ai sidi atu le whaai a theologian I to tonu o le tuspa ia manatua. I le mawhai e le tangata o nāru to tonu o le mawhau whawore atua. Mai loa le mawhau whawore atua. Ai se a whai le atua o loo wa. My thoughts are not your thoughts. Lef mai isaia, o le whaingo whia I o le whain mataupun, aina challenge le tamai tite to tasi le speaker le topic there. My thoughts are not your thought. The Bible says. Vaila ia le miuta le ngore na, wale se tali. Wale se tali. Mantu whai tātou o le theologian lava ia. It's all about mystery. O lai tau mawhaila wala tau ia because I le ilua I la tau le tuamalon whinangalo. Interpret lava la tau mawa I le mystery a toa o le la tau theme la nai alu iai. Ioi, ai le whapea o wailua I la tau le tua. Ioi,
E le atua le pe se fulu tausanga o tau mawhai whai upu tasi, e tau au ili masa ili tono tuspa ia. O ni mena na e afo, e ese ai leo mai o speaker nei, e whao ngai to tono kolisi. Na maua le tusi vala au lie aveila au tala vau i le speaker, LA. Manatua, tatou te su lei, a maua mai invitation whape, e tatou wawa aile i background o tangata nei ona. E eile wha mai fo le maua tamaiti la iti yaso nei, le mene tau le peer pressure. E mele na te pui e te li tamaiti o te nofo, le te wha aia le aonga le kalisi palangi. A mātou, peer pressure. E a whaina e lolo tamaititi ima persuade e tono whaingo mea nei. E vave te le lalo tamaititi rungo le laina, omi, Ma searches website whane le a fiai mea nei, Na vaile te tofa atu le tamaititi le taimi, ua sui ato le dynamic ato le tamaititi. E peina o le ala na no tau fia na le mawhai na avei tamaiti for the next week, e wa deny the request. Ona asiaki a atoa te lava le background o le moment ne sau mai tua i. E ese le latu o mai o le tala mai lum, ai ese ato le pull points ato le malwhaamata leinga o le mafuanga. O le mafuanga. E tau mawhai e latu e unga i mai luma le latu lea malama. E going against any religion belief. E re, ala wasa wale sau whapenga Christianity. Ala wasasa atoa mai la wale every religion. Nono vinga. E a fia ai pope ma mona o le Kirisiano, alu o mawhasolo atoa i lafa. E alu o mawhasolo atoa ai. Ai a fo. E o fia tātou mātua, tātou te wawa ai le leia i ai. Tātou te wawa ai le leia i le ngai o inga. O le momene le sau mai fafo against foi i le tātou belief. Ma le ale ma whai e tātou o na pui ai e tātou whanau. This is one of the thing. O tātou te whatamalai. O le tele le sau i lātou ne sau fafo. Ia e tele a tamai o mai, o si mani lava bo o mana lo tātou si mani o le tele o le atheist. E sau mai i pito lea ai attack lava te tonu i nei. Mo fole attack lau tele fafo. E pela o le nai foi. E tātou whaai e mari whai tete i ei. Ona ia mataala le i tātou le. Ai mese umalava. Ia tātou le youth pastors. Tātou le e ngā lue matamaiti. Some of the materials that they use nowadays to teach the kids. Poli mele sa tupu ia yona maria. Wa whaisina la wai tele. Mataulia te mele sa vese ia le tala le ia yona fe mai na follow le ia yona. Ai saules fe mai na follow e le weo yona. Mo mato I confuse to the curriculum matamaiti. Ile li wina. Ese o vaenga ina la tu sia po kalami e tamaiti. O le tala le tuspa ia o le fish. Ai sau le tala au le liu fe mai o le weo. Wa mato I confuse to ai tamaiti. O la e le tala e sao. Anyway, o le mela le na. Ia tātou wawa aimano fauta le iai I le tūlanga. Le tūlanga le oro iai le afianga o tamaiti o le au tala vau. Mato tonu o kolisi mawa lunga. Wa se asa fuito e whaini revival fo ia masene iai sa whai I le paka po stadium. Ua whai lava I te tonu o kolisi. Ua whai te tonu o kolisi. O peina o inane o le mafua I le tele o mata upu le o pisa ma vevesi ai. Matori fo tamaiti e o kolisi. E ata mamai tamaiti. E ata mai. Ai a saula le leo I fafo wei ese le lato whalonga. Ona peile e a vanga I eilu lato mafofau. Masari ili whapea, okay, this is the right way for me to go. This is the right way for me to go. Yeah. Ai whamanata tupea le tātou au mafuta. Mana tua le whau tua le o Nises mo Nephew. Wharongo longo le lato tala. E te wharongo wa sui le sauro wa sauai. O nei lo le ili mero tupu.
le talu ana a matal tau sanga le nei. Wa yele suinga fo ile le vava ainga o mea onga se ua fine. Wa fai tau le iai po le are curriculum fa una te tonu o le aonga o le are mafua anga wala tu sa ili tele o mea nei ai pe feo na nato fa fitau ia le tu spa ia mari science. In a same way. Se tau fa pale ni le nato tau mawhai. Wo o lava te tonu a onga, wo matua i masofa si a tata wa mio. Matua i masofa. Ioi, wa ese a wa onga o nei aso. No ese le sawa mai luma pe wa ese lava le ngai o inga o onga le whanau i aso nei. Pe wa le vaaita mai titi i le upu ma le whainu mera, ai pe wa vai le formula a toa ma le foundation. La wa learn al taimile nei, ai ngalo ai ili mele tupu mai tua mo le lumanai. Nisi nā mea e vava ai tātou i tātou whanau, ia pui maruti ai la tō ona la iti tamaiti. La iti tamaiti. Ai ngā sina tala pu lava, whapena ia o ngā ia te tātou ona nofo mata iai le tūlanga lo iai. Ia taimile nei ia, si whai tau atu ia, ko mai Diesel Valley, talo for Pastor. Good evening, Pastor Sam. Have a great program tonight. Yeah, whaftai lava. Marcelina Brown. Yeah, whaftai le mafuta mai le tatu proklame. Fear. I guess it depends on the person. I personally believe converting to another worship culture doesn't mean they are not Christian. We can convert, but we still Christians. Yeah. Mane fun manato fear. Ioi, convert lava tātou i me tātou te roi lai. Yeah, Malo says, yeah, those motivated speakers, is that wrong, Pastor Pele? Some are. Some are good, some of them are not good. Motivated speakers is also good for the business and also good for teachers. And it's good for any organization that they need that uplift. Ai a tuulo te tonu whale le vaenga le spiritual. Ai a mai la tole motivation o le spiritual e avita maiti. O ina tonu ala le mamai le mafu anga le mata upul nei. Because what they see is money that they can easily fast. They can easily write a book about it. They can easily sell those thoughts. And people buy into it. Le ala le na pe a researcher pe tato motivated speakers. Ia tātou i loa le tūlanga lai survey fo i lātou i le lātou wa ai i le lalolangi ia i le o langa o soifuanga o tangata taito o tasi. Ai mana ia manatu. E au ngā umalawa i tātou i le tātou wa ai ia e matala e fo i tātou le telo temi. I le wa ai i le lātou fo ia tāpenanga i me whapenei. Ai me siri lava. Whaftai le tua lei a te tātou le mawhawhau o te mao ainga mai a te ia. Tātou te lo ai o mea te tau i a te tātou na whai. Ia ma mea fo i le au ngā i a te tātou. Eile John Maxwell. It's a very well known speaker. Spiritual. O le whewhi au. Mori mawari ngolea, o whewhi au leo, a mai e le tua ina i alu as a motivation, motivator, e uplift te leo tangata te tonu a onga. A o se asa tu e whaonga ina e kolisi si whewhi au leo, because it's a very straightforward preacher. E aru saolava ia, na yetu sida whaitau le uplifta ia na tamu whai ei. Ia awa tele na whaonga ia la vaing fori mai whaf. Io, tama fo ia mana o lava rātou ia va ia penso me le taimi vave. Ai ngā roa ia lea whai ni aito tele. Ia, tamauli, so le talofa soli. Wailo e le fili wa pupu o naso. That's true. Io, wailo e fili. E ile ngore tau e le sau mai Canada. I think Calvin. Le lei 4-year theology ale Canadian lea E le whapunga le whapela awa te ofa fili. Your days are shorter and shorter.
Don't be surprised, Satan. Your days are numbers, and every day your numbers will decrease and decrease and decrease to the end. Ole mori mau ale theologian na e peisi mai lava ye to tonu o fetalainga Yesu I tonu tuspaia. E fatua yo na ia mafofonga, but in the same way, e ese le mana yo na ia theme malona va ai to toa ili o langa o tangata male va male ti Apollo. O le winga whamatalanga, whi mail tala le al theologian le a wha apea e tupu whaala velave I le mai o le tangata. Tupu whaala velave I le tangata iau noma se mai. O na va aile I te tonu o le pa u mai o le angsala o ina e mafua o mai lava o nei whawhitaudi. O na whaamamalama le theologian le mai, the whole sanctification involves a human being. Ua na o le anganga pa ia lava, na au mai e Yesu e whaamama I le loto le tangata. Whaala I te ia so le ti Apollo, ai whaatire ia so le tangata so I fua le laro langi le nei. It's a hard reading, and then the other side of the book is an easy reading. Ono le tara no mailingo I le parables for mawhetalenga Yesu man whataoto. Yeah, Manatua, I agree with this theologian. E o fo I le tangata ola. E leilo e le tangata ola whaise tala whaatu sa o le langi. I le lalo langi le nei. Me le iwa ai ai. Ai vanga nai. E mawhai e Yesu o na whai le tala I le langi e whaatusa I le lalo langi le nei. Ma le lalo langi nei e whaatusa I le langi. O na uawa ai I au Yesu. O le warning la ia whai mai. Whaai tete le lei tātou. Ia I te ilatou whai mai na ova ai le langi. I lea vaenga, na o ilo le langi, I lea vaenga. Ia po le ia lava se la tau moli mau, a ia tātou su e pe lava tuspaia. Malo uso manea manatu, wa ngā fo I soda. I actually le layer theologian the theology al tamo udi. Malo uso. Ia malo lava, ia atheist, ia o le group na, ia se uma message ak ia oi arises. Ya, te ua tu watulunga I ai pe mai le life. Pe mai le life tātou o le manga ia la o le wha. Okay, aua le. Na, ya, malo lava. Calvinist philosopher, ya, mana ia na sa, de tere na whao ngā I tātou le lotu protestano. Mana ia fo ia manatu o philosophers kamo Calvini. Ya, malo. Yes, you did. Ya. Sa le tangata le tari tonu ia o whao ngā ina o ia le tua. Ia, malo lava, ia o le taimi rane ne, ia tatou te whawhai le reira from every single angles of our lives, every aspects of this life. Tatou te whawhai le reira vai. E loa lava tangata tu whitutu na I elo na malosi, ma fua ta tau iai, ia lona ia fo I ola tautua, ia te tono lona ainga, ia o le nuu, ia o le kāresia, ia po whea lava o le ungarui ai, manatua, o le tātou lava ia ola, o le ola tautua, o le ola tautua, o le ola tautua. Po le halava, ia ai pere li I mea umalava tātou te whai o teimire nei, o le a tālpesi le vavai e fwoi o tātou pokalame. So e fwoi mai rola lea o tātou pokalame, ia o na tātou tala noa lea, I le tātou mata upu I le aso le nei, e tā ua whapea, o le ale fata o to, what is parable? O se mai ala whaafonga le peso saunia mo o tau.
ia o tangata na usa moa ea I le ananga lea o te mita ai si au atu nuna o whana uai e uina tau petongi o na tangata a miliona pea lama lewa ai o te le whaakaloina le penina o le Pasifika na usa moa ea I le anana lea o te mita ai si au atu nuna o whana uai e uina tau petongi o na tangata a miliona pea lama lewa ai o te le whaakaloina le penina o le Pasifika na usa moa ea I le anana na usa moa ea I le anana na usa moa ea I le anana Ia, malo whaftai lava le sa mai tātou pes besengo le nei tula whiawhi mai tātou po kalame. Tātou whai se usies whia. Mai nei aru manga ia, ngā sa oa oi, aru peru ngā. O John Calvin, was a theologian, Calvinist, ia mai Protestant. Vai umana le whai ere ngō leo. Tamaru Ioane, Calvini, ia, mano mai manatu. That's very good. I like it. Ia, o le taimi lale nei, tātou tala no lola tātou mata upu whātulanga ina. Whe mai whisili mo tātou lea whiawhine nei. O le an whata oto, what is bearable? Tātou mafo whaurale ia e lua la vaenga o le mori maua tuspa i se whao ngasi tau wha matala I le mafuanga ma le winga atoa o le a le whata oto. Ia Ioane la mata upu e valu whai po toris fuma le lua. It's very, very powerful and very unique. Whafonga fo ta upu e whe mai. E loa fo e o tau le upu moni, e tuu sa aloto fo e o tau e le upu moni. Refer na le lea, I le whaata oto a Yesu Keriso. E la tala noa I le whaata oto a Yesu Keriso. Leila ma se tasio le lalo langi le nei, e ma whaio nei a whaia se tala e whaatusa I le langi. A fo ele tu mai lava ile tuan mata po fo le aone o to whaia se whaatusa o le langi. I le lalo langi nei, ona ile I loa e se tasio I tātou. Awane e whaia se tasi se whaatusa o le atua I le langi. I le lalo langi nei, e bai le vaise si le atua. E peina o le vaenga atua le nare tamo whale tato pokalami, ina I te tala whala o I tele, tato wa aidele iai e tu sa a loto foi o tau le pomoni. Le wasau Yesu, whasa o loto mai tato I le upumone, I le whaamatalaina o le langi, ai whao ngā ieri si o manga o le tangata I le lalo langi nei. O lona wingala, o Yesu lava ia o le upumoni, lua loa vaina is the truth. Jesus is the truth, the life, the way, Savior, Redeemer, you name it. Everything has to do with your salvation. O leta o te umalawa te tonu I a Yesu. O lona winga whai mai, e whaasa o loto I nai I tātou umalawa, mai I a te ia I lalo o le wha malu o lana puipuinga o le wha o le tanga. O ia la o le puna vai o le ola. O ia lava o le upumoni e ma whai o na tuuina atu sa o lava I le tangata. Le moni ma le atu atoa ma le wha maoni. O lana upu I ate oi upu. A tato vai fo le upu. O le manava le nā le tua le tangata soifua. O lesi le nava enga o le manava atu e Yesu I ate oi o le ola. O lesi nava enga o le whawhanga atu e Yesu I ate oi I le malosi. E a fua mai tonu I le wha o le tanga. Aisea, ono le tūlanga ina ia atu o toa ma wha o la tia I le tangata I le moni wha maoni ma le sao le whinangalo le atua. Fe mai na te whaasa o lotoina I tātou mai le nofo polonga pea I le angsala.
O le iei tātou i le lalo langi o le matua i masofa lava i le angasala. Angasala e tupu mai i, rifo i, pa lea sa ulunga whapena, lu ngala alo le alu le lalo langi le nei. A ua iei le upumoni e le tua e whaasa o loto mai iei i tātou le upumoni, wa uma ona tātou e le atua lana upumoni i lo wola. Wa uma na tuse i le atua i lo wola. O aso ia sa tuse i le atua i le papa fo i fasi papa fo i sa mai runga le maunga. Aso nei, la ua tusi i te tonu o lou wanganga. Ona tatou wa aile i le whaanga soloina a tol mata opu lea, ona fe mai e a fia pe lava i tātou i le fase seina o i tātou, i le lalo langi le nei, ma le tau fase se o tangata i le moli i le atua, a toa i masatani le fili numero tasi o le tangata. Mana ia, Le tasi tu o le vaenga o le mata upu i le mata upu lea, i le whai upu lava lea, wa e whai lo manino mai ia te i tātou le ala i le ola e whaavavau. Tātou te whaatasi ai ma le atua. Winga e au mai o Yesu o ia na o le ki ma le whai tuto o lo tātou ulu fale atu, ma lo tātou sau atu i le malo e whaavavau. E i le vaenga o le upu le malo e whaavavau, e tau fun tātou malama i le whaonga i ne tutonu o le tala le tuspa i le pipico application, ma tutonu o le live application i le tangata soifua. A o le tāua i o vaenga nei e lua. O le atua e whaavavau, ma le malo e whaavavau. Identical. Identical. Ai a tauro le malo is lawa i tele. A tasi lo le atua, supreme. Pule au. Supreme. O le ala na a tatou whaitau ma tatou whaalango longo i ai. E whaalongo le tatou taringa fo le tatou vaai i le au mainga o le, seta ngole ile momoli ina mai o le message po le fina ngalo le tua e ala i le whaiwhi au po le awao po le whaia onga po se tangata o le ainga whaanongo longo le au mainga o mare wha matala ina ia manino le i le whaanongo matau le whare upo Yesu da whi mai the kingdom of God is at hand ai o le au apostolo whi mai o le tala le i a Yesu a sau Yesu whi mai o le malo le tua na tu fatasi le lua le na le lai o ngā tutonu le whai ngā tai e tangata o na mara malama i le vale o Yesu ma le tua mediator o ai le tutua i tutonu le vale se whanga solo la tatu poka e maumala vel tini i le unga ona vaile ia i mai ua tuina mai e Yesu ia te i tātou le saolotonga e whai ai mea tātou te mana na o ai ma nei ia whanong fwai upule. Ua au mai e Yesu ia te tātou le saalotonga e whaia mea tātou te manana o ai pe whai mea tātou te loto i ai. Aire o mea umai te tauna whai ai. La whare tala Paulo le ntuaru Paulo toi avri whitala inga le a Yesu. A Yesu i tangata whemai. I can do all things in Christ who strengthens me. Ai ari liu e tangata fuifa pe o leila e pūre ala uira o mea whai no, ese. E re ma whai e o na whai e oi mea la langi, e whai e oi na o mea i te tonu o le anganga. E whaatino ai o le fruit of the spirit. Le tala no ai ia kalatia le mta upe lima. Whai po lo suma lua. O ina e ma fua mai ai, le au mai e Yesu, o le avanole le freedom o le tangata i te tonu o le malo o le atua. La waitele o le supreme o le pule au au le nā le atua i te tonu. O na whaia i le tangata o lana tapua inga i le atua ma vivi i le atua. But let me be careful. Let me be careful to choose my words here very wisely because not everybody in the same tone. E says umalava tino tangata i le whananau mai. E le tu sai umalava malu se tangata, myself included. Of course, there's time I'm very emotional. There's times that I go through a whole day saying something, you know. E a fia i le ngangore
ma le loto o le tangata. Ia, e peila o vaenga le nā, tātou te mā fau le rei ai. Reason why I say this. Ona sa Yesu uso le te tisa whapenalo na soifua. E le atua mala se tino ma le mafau. O mea umalawa na whaira uso lea. O le tala lava o ta mamalu tina. E malama lama i eile e tua ile e malama i e tātou. Mātou nei usa mto whawhine mātua. Molo mātou mātua. Wana o le atua lava e malama lama i le o lango and set date. Le malama lama i mātou e mawhai o na whamatala. Ai le malama lama i mātou i le o langa i te tono. Mare tau singa le tua i te tono. O le alana, o le olofa i ar tangata o lai maua whapea a fia le mafau po le tino. Iso se toa ngā mai lafa. E afo, one of the reasons I changed my life. To me, I was looking beyond for really. Sorry. I lova ai foi le ina tangata mama i alo te malosi, alo te aru whatau ngalo uola i le lalo langi. Ai le whau ngalo uola mo i latou. Meaning foi le, at least foi le se i teu la wa mio. Ma fiso soani mo i latou. Instead of alu teu le mio mo o ngā solo i le lalo langi ia. Ai le whao ngā talo mo nei tātou i le mamai. I leo ato toa i le malusi o latu tino. E peina o le vaenga na I'm emotional at times when I preach, when I talk about the word of God, because there is something that me and God has in agreement. Whairima ua whengainga. O lera la tu ua le pia, tu ua i, tu ua i, tu ua i. A lera o sau i tau tua oi. Fisosoani ai mo lai tangata. You know, especially when you have a dystopian, I guess it's a news in a way, Pe ai se tasoro ai ngā foile sa malusi ate o vai tino. It's very disturbing for the spirit in Mariangangol tangata e afia ile loto. You know, you never knew this is going to happen. Never knew. But o paual mele I te tātou ia ole marosi lava. Ai a tupu mai whawalai whapei o tātou ainga. E langona umalawa ainga le ti ngāmar whangta. O le ala le nafe mai e tu ina mai e Yesu. E le tu ina mai e Yesu le teimi. Tātou se sa o loto ai e pule lava tātou e whaia tātou mea. Lalo rangi nei tātou. Nā re sasi lava whale tonu. Sasi lava whare tonu. Ai whawhitai leli. Ua iei leli i le mafuta mai mo tātou. E reo pe o mena e langona i le, to me, e langona i le vai alofa. I i te o telo tangata fo ia e le ato o tō mara so tino mawhawhau poses tangata lava. Le atu nā wala na suelo o langa o whapelea. Ia e sili pe o le tautua i le vaenga le e ma waile ola. Na ro le tautua o le vaenga le e ma waile oti. I le sawa i te malo le nga. Ia, so, paula le me whai e, tatou nofta talo pe mo i la tau. Waiwhai mai, a o tātou lava e sā ili e au nei le atua, o le upo moni wa ia te tātou, e ato o toa ilo wanganga, e wha upenga ina ilo loto, ma e manu mā lo ai, i le fili mana tofo te fonga. E mataulia, e mua lava tofo o e le fili. Mua tofo o e le fili. E sau le fili, tofo o e, po le manu sui le li lea. A tak le whapena i anu ta ai lo tama e whataltali. O le se teimu vai lava lo tangata to attack mai o le fili. A whapena te manu si. To e meisi mea to e ta ai.
O mai le lowest point o matua e vai attack mai le o you give in. Pipi I mai lo malea, whaasosonga. Le saunga la lea whaasosonga, e a vatua I lava maltangata, ma a vatua I lava le meta o le vanu, o le ata, o le oti. O le oti le na, o le ngaoi ese mai e satani o mea sa tu e tangata I te tonu o le mafofau. Ai unga I e satani o mea lele lei I te tonu o le mafofau le tangata. O na activated mafofau le tangata, toi sa, ua le fitau I le mesa I mua, matulanga le wa iai, te ia wa mai teita. Ale na toi fo I le rarangi le mesa I masa ni ai. Ale na aru ese mai male atua. O le ngaluenga le na satani, a tatou va ai fo I le whaaso songa ia tatou, wa. Tatou te talo fo le I le e fe soa ni mai I le teimi o toftu fonga. O na ia la vea I le mai a te tatou I whaaso songa le fili. Tatou va ai le I vanga ne I rua. O le ala le na, e ta mawhai tatou pokala me Filifilia o I le tua. Ina ia tatou malama whatasi, oh my lava. Wa ye le teimi te fia, ia le fia, te awato fia. God's allowing you to see, to feel your spirit. Why am all of a sudden I'm not happy? What happened? Tasi lava lo vai e. I've been attacked. No ia Paulo langona na, fe mai te talo a Paulo, leli ie, na o lo malo si lava o te mana o mea la te mini nei pea wha a pea o le na, o lo fina ngalo. Al mesa ia Paulo, na o mea toftofonga, tangin ta maroa, o mai whaaso o songa, tonu lo inana wala au. Mai leli ia ave ese. A fe mai leli soli. Awa. Neiro malo si le vatu ia te o te manu malo wai. O le ala na tātou te sā iria I le tua mari upo moni ato o toa o lo tātou o nganga le upo leo umana tū sia te tono lo tātou loto. E tū sia lo te tono lo tātou loto upo ia le tua, ma whai e tātou ona tātou whaawhaia ina le fili. Iana mai lei, maana tofta whonga. I ala na le whalonga e tātou le to o tele I o whai whiau so se, tuainga I kane sia lava. E me whare tau whapea o le traps and enemy. E whapea o setbacks and enemy. Le latua wa I le translation e whaunga, a mawhawhau I tātou upuna, e ese le tāua. E ese le tāua. Ono lewa I latou fo I lea ma le whamatalaina ma le liwina o le tuspa I le ngana whawhaingo fie. Lewa wa I latou I le tof te fonga le sau. Matau le sau asa taini wha oso te le whaimena, mo le ai. E sau sa taini mo mofisiri le tuape mo mai sewa no so tango toi le po o leo. Pe mo mai sewa no so tango toi tamai taile. Po fela I ui ai. E wha e tofo lava o I satani. Wha fela tofo o I satani. I le sua malie. I le sua malie o lana wha lata. E le whati ngā ina I ati o, ai tala no le mu I ati o, ina ia ngau lo nganga. E ngau wa leo whatua a sau tu umai ati o, ina wawa aile, a whapena te marosi. Tu e ta ai. Tu e sau. A whatua te marosi, ia, tu e ta ai. Ai awa ai mai lo ua vai, attack maro ina. O mai lo e mai whaaso songa, whapupula lo oi mea e a vanga I le loto. Pa ulo mata ua le vano la te loti. A o la tūlanga le me whapena, pa wale wa ai I le li. O lave ai moni lava le nao I tātou I whaave lave. E te tupu mai I le tātou vano no whai le lalo langile nei o le tasi, ma le tasi. Ya, mana ia le tātou pokalame nei aso. Malo lava le whatas mai. E peila o le vaenga le na ia tau on tātou malama le ia I le fina ngalo le tua. O le sina na vaenga o whao ngā Yesu, le will of God. E le whapena o le will, whala kare a fia le telo mele ai o oe tā ua. O oe fia ta mauli o to umai le runga laivlea, se vai. O tau umalawa le fina ngalo le tua.
Va aloa, fa so solo matu poto, tele o tō watau le mau wato suafa. O oi o le fina ngalo o le atua. A wone fa Filifilia te o le ai o le fina ngalo o le atua le lalo langi nei, le ai, wa nau pa suere se tatu wa mio. O oi le fina ngalo o le atua. Po o fea lava ia le tu singa le atua, ma le tu pa ia ma le fa matala ina ona upu. O la alu uma lava ilana whanau na palpala ai ona lima. I le ilo tala noa le atua wha pe ina i aola i le po muli mar fuafua. Pe a wha atu seile la au le ola tangata. Le tala noa Yesu i le vine ma le tonga vine. O lana whanau o tātou uma lava o le tā ua i o tau. Ono o le fina ngalo le atua. Na tātou whana naua le lalo langi le nei. Ioe na whaona ngai le atua o tātou mātua. Ai na wha awau e fuafuanga le atua. A o mea wa uma o na whata oto i le atua. De ala na rento sa wa Yesu e koe toia to reconcile all of us back to the Father. To a batu o malawa tātou i le atua. E le tele fo le tala fo le tātou te whaalonga e whemai. Ia ave umalawa sa tani le alulangi nei a. Dang sala. Very true. Ai le o whata taula wha pe o ila au o whai o taa muma mea uma nei. Le ei o mena i le tāua ia sa tani. Ta o le larolangi o tangata. There are times the Bible used the world, the sin of the world, luna winga, o le anga sala o tangata uma. Nai whatau i tangata uma lava. Lala na tātou te wawa ai le lei ai, e poto tele le whiri e sau e whase se tātou whi mai, wawe uma ele maasina ma le la, le ai, those are God's creation. E le ia awhia i le mata upu le na. Ai na awhia le tangata na whaie le atua na lima, e le mafuanga. Ona o le tele creation na le atua, sa wha o ngare upu. Ai o mare tangata, pala lima o tamaro aso. E fau le vai e satani le mere na whaie e tena. Tua i fau lava. Lilo le manato satani e whaie le atua, se me whapela o le ele. O le ala na ai va ai ai. E ese le asale. Ma mau i lalo mata upua. O le ese i o le va ai re tangata soifua i le tas tangata soifua. Nafi mai tala Yesu alofa. 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 E te le o iloa le o lo whiro ai. O le tangata o lo sau i ate oi. Le rupo le angelu. I ase tato me vai te mine. E sa vali mai angelu se sele lanu na e pā mare ofu atu opa ua. Te opa ta tū lalo singata. Talu ai. O la eve vesi lava i tātou le taua whale anganga. E wha vesi. E tātou le ti apolo. A o oe le fine ngalo le tua. O le ala le nao le nasto sa wa Yesu. E to e whaola tia le lau e le naoti ai o le tangata. Mai fol mele sa ta oto Yesu le papa le na iai. Ona le sa fola fe mai ele ia. Ele inga ui vai. Ele inga ui pona ai. Ele e o fo i se tino oti ilon tino. Aso ia tolu aso leta oto le tino maliu te tonu o le tunga mau. Fato ama fai ona si itia le anganga. Tolu aso leta ta oto Yesu. Moe Yesu tonga le tunga mau. Lon tolu aso ma navalta ma loto sa faf. So e fua mai Yesu ola mai mta ua. Le ala tonu lava na tātou te vavai. O le mana ia i o le whamatala ino le tuspaia. E manino fo. I la tātou vai. Le si le vaenga le wha le tonu o tele o tātou. Le tama fo le ata te hallelujah, praise the Lord, fe mai tala le sanga tali au tafa. O te fia pa ia ma e fia mamadu lau vi inga i le atua. O oi o tangata. Don't buy into that. E le o iloa le tangata la le sanctification, ma le ngā wenga le atua ilo wala. E le ei e whapa ia le oi le nganga pa ia. Pa ia lo malau sauninga, malau tapo inga i le atua, pa ia lo talo. O nai no foi le nganga pa ia o le atua ia te oi lo fatua e talia Yesu. A vea ma wha o le tanga. Papa tiso lo oi le nganga pa ia. Sanctification la na set apart. Wa a matalo ona
Vaaianga le langi e pa ia lau tapo inga. Aua le vaa whaalongo fo le sanga ta wha pia suri e. Vai lava e se ale mea e sefe mai praise the Lord, ai lunga e mamadu ni ai aua. Nei e mamadu. I respect with those who follow Christ. You know why? Na ne whate ta i Yesu fu mai pei o tama te tile tu au tafa. O le pa ia na mare va aia le atua i tangata tapua. O le wha tusala na tatou wala tono salvation. O le e tatou. Ia, o le ala le na. E a fo. Awa tatou te manatu maha fo le tatou wha o le tanga. E se le mana i le tatou wha o le tanga in every aspect of our wha o le tanga. O le mana ia i o le tape nanga i le tua o le tatou wha o le tanga. Ia. Malo says. Talo fai. Ia, malo fai fia le fiafi. Ia. O le vainga le na e vai talia lo o Yesu lo wola. Fa mapapatiso o e le ngapa ia. A fo lana o le folfolanga le na Yesu te talia lo a vea o lim fa o le lo wola. Papatiso lo o e Yesu le ngapa ia. O da nofo le ngapa ia tonu atu. Ile nofo i fafo nofo tonu atu oi. Niala na every word that you confess, every single word that you worship unto God. E alu watu lava, o la matu e pa ia mamamad e lo le lei lava i le atua. Pe o te talo. E te talo ia rufo le aro mai lunga whima la si atu e a ngeru i le a. Mai pe a se pou la si atu pe se kate. La si atu ai lunga le manongi o le te talo o le tangata fatu atua. Mana ia lava. O le fuke reo ka ko por kala me nei afia. Mana ia vo. Tato vaile le fai upo e lua, e tu se lua sumatolo. Matau pa sumatolo matai o le ro i ele mata le siri le whapea. O te tautala i whata oto. Tautala atu i whata oto. I think that's what it says. O te tautala atu i whata oto. O te tautala atu i mena lilo talu o na wha avaina le lalo langi nei. O lai whata tau ia Yesu. O le tala na Yesu. O i tonu lava la lea. Lena sa ili e to o telo le auli popoto foi mala o staulanga. Fa pe fe la le nana ti le ferro e maltanga tele. Se o tatou fa no longo la vai. Mana tua o le telo tala ia sa mo e tatou lalo. Sa ta ngutu mai lunga le langi. Au mai ele tua le ngang pa ia tu mai tonu la auli e perfetta. Aso nei. Wale to e tala noa le tua e perfetta i lana whanau. A ua tala noa Yesu i lana whanau. Nai tonu tu se e peru. Mo le to e whaunga ina le tua ni perfetta mai sau le tua le perfetta le whai ei o whai atu mene te whatu e whai le ai. La ua i ele nganga pa ia Yesu i tonu i atu oia nganga. E wha matala i nātua i ate o ele whina ngalo le tua. Ua i loa i ere tangata o na sa ili me tau o le judgment accordingly to the word of God. Le moni marfa maoni le lofo le atua. E loa i ere tangata le me te tau o na whai ma le me le te tau o na whaia. O le ala le na, tātou te vaai i ai le taupu lea o le are whata oto. O leo sau Yesu e au mai le langi, le atau le langi, ina ia matu sia i le lalo langi le nei, ina ia tātou o nei loa ai, o le wha o i tātou, o le lalo langi ma le langi. O lei o ngā tonu tātou ono le upolo o teu ina i tātou. O Isaia, le perfetta, sili fo i ona tele i vision, revelation e maua i le perfetta. E tele ina whaongaina i le atua. Ona e tele fo i lea o ngā Isaia te tonu i le tāpena ina o le whaonga, o le, i le whanau mai o le Mesia. Yeah. O le, mai fasili a fia. O le ala le papa tusi, mana ia. Papa tusi sao, e le upuna le whaunga e tusi pa ia le papa tusi, le whaunga i le i tablets. Le sa tu sia i le tua le a tulafona se fulu. O le tulafona na se fulu.
na nguti li I lava tulafono na se fule le yo ili mo Israel. Na tusi ele atua tu ia Mose e sau Mose tongi tae e uma nguti. Na toi anu leo Mose ile atua. Le fia ile atua ia Mose lana mele na fai. Toi tusi mai a mai whenga foli wa lua. Ia mei le tulafono wa lua. E wha alua na tusi ele atua. Ai o le ito Mose na tae e papa tusi mua e lua. Imagine a wha pele tupu le mele na. E le tulafono. Ai no fulama eva ai ele mafuanga wa tupu le mele. The law was broken by the hands of man. It's going to take man and God again to build that law was broken. A te rola whatau ia Yesu tali ato na tau pure. O ina fo le va ai o to tele o e mata mamai le tuspa I o I tonu lava le I le anga sala tangata na vai lua I e le atua le fatu lo na tali I le lofa ai tasi lava le toto o la tangata. Lena fata e tai e le to I Abraham. Mai le to I Abraham se alu le au mai la se manu le vai le vai lua le lei lava. Ai fe mai le moa tamo Abraham fe mai ala pe fano sa vale to fe mai le to le mfai. E te le mawhai one sa wale tonu Abraham. E te le mawhai one e talia ina le mata upule ia Yesu e mamafa. Na o Yesu e mawhai one ia sa vale I le valea. E o lai o le tangata ang sala. O le winga whamtalanga o le e anga sala Samuelu ai pere ma moi. E anga sala Samuelu. Ai ave o anga sala tu udungo le ma moi. O na ave o le ma moi ta pe moa. Atonement. Just to cover. Just to cover. Si ave ese to sao le tua. Ave ese to sao le tua. Ai o la o lo iluma le fofoanga atoa le tua. O Yesu ke riso le tali atoa. O lo tatu ne yola. Ia peila o le vainga na ia I le manera manatu o fia. Manera tele manatu. Mai hol manatu o lusi a tamaudi. Ia manera. Tele lava le se whaonga pe lava e whapipi I tono tatu po kalame le fiafile nei. Is that what they say to get to God? Or we say? Is that what they say? Sorry. Is that what they say to get to God is through Jesus? Biliai. O le ala le na. Lei lawa masi tasi mawhaiona sau wasa waru le tua. Lei masis. Sa mawhaiona o tātou I le tua le whengeng tuai I le peo le mamoi se tu lo. Le o ia wari fo ito tonu malato mai a whaino noi vai. A watu la tama ia ai misi vai ngai tasi o whamai no lima pe misi se vai ngā o le service lea. E le o mai whawhai ola. E oti. E no noala le mai la tō vai. E se. A me I luma le vai. Lai ola. A tostoso mai wale se mea. Ia waki la ko pa wale. Whaithi au le nā le tonu. A waso la nei. Ngā le maliwa Yesu. Tatalalo a toa le tatua. Le keit le tatu o mai I le atua. Wa mawhaia ne e rato e aru sao I le tua. Wa mawhaia ne e tala no I le tua. Wa e tala no te talo. Wa e tala no. Spend time with God is not only through closing your eyes. I know for my mafo fau. O ne whape na fo I le tua. God dreams about you every single day. Dreams means lai mafau fau le tua I ate oi. I le ngalo oi. I le ngalo. Tātou te whawha ai oisi teimi ia e tele le pisi e whi au mga ruenga. Ia tau ngalo isi toi ina. Ai le ngalo le toi ina ia te oe. E le mwhena ngalo. Ona oe o le tangata. Nā lo whaina ia. O oe o le tangata lo whaina e le tua. Ia, nāra o matu vainga na e rua lunga tuspa. Ia le la tātou mata ia. Ona Samuelu le malfisili na. So what is a parable? Ona tatou wawai le leia le whata o tonga a toa le upu nei. Malona o ngā. Pe ai se a wa whao ngā ia Yesu. Whata oto.
ina ia malama ai Peter Stawas, o Samuelu, o Tamauli, fia, o to umare lunga lai. Le lunga umare lai vila sau nei. Ale whaonga inga Yesu parables, ia whata oto. E le mawhai o nei lua e tangata rono sio manga o le langi ma le lalo langi. Pe whape whea o na connect, vainga nei e lua. Ai maise lava, i le wha o le tanga o le tangata manatua. Na mana o Israel se tai e pito i sili atu o na malosi, sa wā, pule, tutua, tatanu e fo i whapea tutua, ai sau le atua le o mai ngore tupo Israel, e tala no mai lea, i le maulalo, o le alofa, whapalpale, ma le anga le leit. Sa ili mai lava i le atua i lalo lo na malo, e maua mai lava i lalo. E le sa ilia mai e le atua i le malosi ma le mano Yesu, nei sa ili mai e le atua, i le ta ele o le fato Yesu, ai sea, ona fo inale na maua i tau. No mai tau e le fato le tama lea. Ai anga sala umai fo, te tau e lunga le maunga. Nanto sa o le tama le se toi alu ila, se toi uproot, le la au, lulu e se lau e le tuai, ai se to le la au lea, e toi yola mai ai. So yola mai ai. Ona tatova aile ia ile in taupule. So what is a parable? So in a way, the simple way I put it is this way. The word parable is derived from the Greek verb signifying to compare. To compare. E au ngarena ina ia tātou vava ai ai ili whaatusa tusaina. O leo lango le langi. Ma leo lango le lalo langi nei. So, and therefore, it means a comparison made between things in their own nature, quite different, but which yet, in the same points, resemble each other. Ona winga lal fasa mo pe ata to vai ai. O se fata oto o se upu a mata, po se upu o le ata. Lea e whaonga ai se whaatu sa wha le lalo langi, po se tala e tau mawhai e wha matala ai se upu moni. Wha lea nganga, po o se le sona o le ola o le tangata soifua. O le tali, na o Yesu e mawhai o na ia wha matala ina. Na o Yesu e mawhai o na ia whaatu se le tala o le parapo i le la au, a o le tangata o lo tala no iai. E se le tau pule le vau Yesu ma whaongai no se manga. Se manga inherit. O le tangata breathe out. Ave. Ta lia le tangata le ke sene. Au watu le carbon dioxide. Ta lia i le atua. O lai le la au. Ali liu la Yesu vaenga umalawa nei. E ma whaila vare se manga lo iene. Ona toi o lai le tangata ile. Ngaru lue whaatasi. O mea umana whaie le tua i le ola o le tangata soifua. O le la au le lo tala no iai, o Yesu le la au. E au mai Yesu le mana volo le tangata, mana vale tangata, tu watu le tangata le carbon dioxide, o lai le la au le tu mai. O le sina le vaenga i le vaai le whaonga e Yesu o le parables, po fata oto ia, o lo tala no ia i le sona e tusai. Malo tātou ni yola. Sorry, ta maudi se ko e whai kakala kele. Nā sa, o le whaatusa. O le whaatusa. Matauri, e tau wale upu. Whaatusa. Ua nauna a tōle mea, ua whaatusa. Ua oma o na fua ina i le atua luma matua tangata. I le ola le whaavau. E o e tātou mta upu. Mai e le, mo le mauso, sorry. Mau o mai a ka marua le theme o le whakalamo na thiafi. Ona turi matai le e tātou whi mai, e whai ai se tama i tala whaatino pe whaatusa o le o langa tau tala e whaamatalai le o la moni lava o le tangata na whaalia e le atua. Mai i le pala. O Yesu le tatala no e whainga wana ngai o inga ia. Whaatusa tu saile o langa o le tangata i le ola mai le pala.
o le whaatau vaa i o le tatou o mai lau langi nei. E se le whaatau vaa. Sau mari palapala si a tatou wāmio. Sau mari palapala. Whamai fo i lea, e fesosoani lea, e wha mana malama ina, i le wha tu saina, o ro tātou wola i le vā whea ngai ma le atua. E iri me fo i le tau le mediator o ngā tonu, intercessor, somebody that stand between God and man, the cap lea, le sau tau o le temu iluma, se tatu su e po i le tu le cap lea, o lawa ia Yesu o le mediator, intercessor. Malo lava. Le intercessor na lea. Le wa no fa Yesu le tu tau matau o le atua le tama. Wa vai le whangol matau po lea. O mea umai e sa tara noa Yesu e tupu. E o. Ua tau no uma lava. O le la e nofo Yesu wa fautua Yesu i le tama. Mapea, ia. Alofa Yesu uso lea, alofa umana vala au mai, wa fa maangalo ang sala. Mea ia whātuai. O le mā nei o le tatou wa ai mama, fo le tatou ea awa au tono le tuspa ia. E wha matala ato me le tuspa ia ia te oe, mea umma te tau lawa o na tatou o ia. Ia, wha mai fia so, ta mauri kualo loko, fo i ngā upu. Tiresa maka, ia. O le fo whanga sili, sili ese le tua tangata, Manuia. Manuia tele, o le whawhanga siri nā le tua, o le manatu, o le vaingare nā le tua i le tangata i lana whawhanga. E le ngata ina ia pūlea le tangata whawhanga. O le whawhanga le nā le tua, o ia lava wa whausia le tangata e whōlinga i a te ia. Wafoi e se ar whawina lalolangi, o me tangata wa sui. Wa saul palapala. Le tele lava le lalolangi la, upu sau, awele tondo o Yesu la faya. Ana le Yesu le se me faya. Yesu no fa tasi mal tama mai le amatanga. E le fa pera no fo Yesu fia se o afai le ai. Me umalava sa fa tasi mai le ngang pa ia. Sorry, le tuol tama le tuol alo le tuol ngang pa ia. All in one, same boat. Fa nga umalava ila tome ni. Maliro le tu o faya. Nan fa mai au Yesu va vai ia o le au, sau le au. Fa vai umal up, ai o mal tangata. Palpala ai li mo tamalo la wele ele. E o mane la solene. Ele o lola po fella wele ele na fa o tato, se le kelo. Pe o papa sata o sa va ile sa il palpala le. Na fa le o ta o fo papa. Pe o se vai me o I ai leo palauli po o I te tuila sa il palpala le sa fa o tangata la langi. Not just joking. Ale me pito sili le nana tau e feso soani le tangata whaalongolongo ia I loa le wingolona loto. Ma ia mana tua le whaatu sanga le tua I lona ola. E pā leni whea ngai marelangi. O Yesu o le taiyala o mea umalava. Ana le iai fo le whata oto ma le whaatu saino le neitala. E le malama tātou ia Yesu. E le maua fo e tātou le hata mai o le atua. A fo na o le awa onga fōle na sa o Yesu le itai satani. O le itai o satani awa onga melo le parables. O le matua feitai o te moni. Lala na e ataka I te moni. Ia so se lotu lava. Mahalo ta mauti. E ataka lava I satani. Le telo e kāre sia pēa o marwhengang fō. E taulo parables e Yesu. O upu umar mana vari tamale e pa ia mamalu mamana. A tau tala e tangata e whapena fo pa ia mamalu mamana. Nau uman whau. Ona fo lawa ile ngang pa ia. Na ilo fisiri whapea Samuelu whawhela na ilo na whau Yesu. Afu le sa whau mere sa tui tori o tana. Na ona papatiso a Yesu la mentupu matala le langi si whafonga le atua. Like a dove, land o le tau au Yesu. Papatisua ina. Atua uma ina o nā lea. Whanau mai lo maritala le lei. Vai ana le papatisua Yesu e le mwhaingaru Yesu e whaingaru anga.
ana le papatiso ina Yesu, ana papatiso Ioane, ai introduce lon tamai le langi lo natali. Te whi mai mar whaapunga i tō whapea, ia o tō whaa, longo ia te ia. Ai o lo natali i pele lava lea. Pele. Ma nei ai o le mata upu lea. O ne ili vai ngā fwile tato wa ai ai le. Le teimi tonu lava leo le papatisonga lea. Na alu lava le papatisonga lea Ioane me Yesu. O ina le sa iei ale matauria fui festival si e fai o le teimi o le areto ia. Telo festival so e fai Israel wa. E tele na whaonga e le telo manu. Ai sa Filifilia umalawa tangata la tau manu mea ola foi fai lato taulanga. Ua na o Ioane lava le tangata na ia mua fai le tala lea a le wa sau o Yesu o le tamai maa moile na te avesea anga sana le lalulangi. John first acknowledged that Jesus is the Lamb of God o ia na Filifilia i le to tele lumo tangata o Yesu lea na te avesea anga sala le lalulangi. Ai le ilo to telo tangata o Yesu na te avesea. Ai ua mua vala au e tamalo le Ioane. Lo Ioane. So, lesi laina leo mta upu le na tale ta topese whapea. Na whao ngā Yesu nei upu ata. Matau lea foi. A tala no Yesu upu nei. E whao ngā i ele tangata. Whao ngā i ele la au. E whaasino i Yesu. I le tā leni mareanga vaa o le tangata. Ma le tō whinga le tua i le olo le tangata. E le tangata lai nofo nofo. Ai le ulo ia. O le matua malo si da vol mea lo fale ia. Talo. Pese. Whaiwhi au. Ao. O le matua tele lava. E pera vai i le mata upu le whemai o upu watani e whai ngō fie ai. E whi soa ni ai i tangata ina ia mana malama po o aile atua. Pei o lona malo e whawawau ua sau nia mo oe. Lona winga la o tā pina i le atua whemai lea Yesu. Pau lava lea o le wawa ai o i tātou. I le tupu wae o le ola fau o le i tātou. Le ola le tātou di ei nei. We are in the last days. Na so fo maro Yesu matunga mau a mataro in our last days. Lela o sasa i ata tu vatau nei. No longer live in the old days. Le wai ngal whanau maltangata ia a matala vai last days. Aso muli ne wai i tātou. Ia o le pulenga atua o le tua malon whinangalo. O le whinangalo o le tua. O le whinangalo o le tua. Ona ubawai lua i le tua na mana i mātua. Le ala na alofa yo le tua yo na matua. Le whamaitala le tua. Tama titi lawa i whanau mai a o ta mane maltina. Tama titi. Usi tailu ta mamalo tina. Wa ave e le tua le pule wha matua. Whe mai o le urungari ile na wa ave e le tua ta maiti o lea o le mea alofa le na le tua. E ave i matua. A o matua ia. O matua ia. O matua le tua. E alu waso sau waso. Fa pena fo tama titi a fato e fo ya a tata to pesele se va vai fo tata po kala me ne tu la ya o se mai la to fa fonga di pese o saunia moto Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi
vavavau tu mauoe ole papa ele maluelue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole tamai lo uanganga famanu mafapetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia elo leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moau Silapia e ia o umanatu Le tua le maunga le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma Lo uanganga Famanu mafafetai Ole atua, ole vavau Na te umau oe Si ia elo leo malanga elelei oe lo uanganga famanu mafapetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia elo leo malanga elelei oe Ia malo, whawhatai lava. Maria pese le sama vai fo e tato pokalame le nei tula. Ia se I whaawau pe tato pokalame. Ona le to mama fo se taimi ia ona tato whanga solo tu le nisi vai ngore afo le tato pokalame. Ia tu se ma tu sai mo pes pesenga fo ile le fiafi. Ia whais whamaro stinu. A iri whesiri whape to tono whatauto Iesu o le ala sa wadi e afuai. O le ala sa wadi e afuai. Tani le whapea, sa whao ngai Iesu ni ata manitangata na ia maua mai ai leo langa I aso e whaima wha mana tunga o mori mau le rarolangi nei. O oi, e le whapena o Iesu na anu whaere tala I ana au so umwha tusare tero tala nei le ai e tofu lawal tangata ma le parables I rono o langa. Ona wa whaia Iesu le tala wa whaata sia Iesu I a te oi. O oe whai mai o le whati nonga lea o le sā vali tau momoli e Iesu I le larolangi nei e te tau ave o ia mare ngā ruenga wa tuina mai e te whaatau na wina. Whatu sanga pei o le la au e tupu tupu ae.
e whaatusa i le tangata ua tupu tupua e olo na ola ma matua ma fua mai o na fua. E le ma mai fo i ona nau pe ona tau e tāwete salamu. Aisea, ona o lo whawhanga i le tua ma tausi ai le tua i ate o i lo soifua. E tāua. Aua e te manatu i e le mata upu lea. Aua e te whamatalai i me te fisosoani ma whamasinu ai le winga o le sāwari le sui ate oi. Receive, accept it. Receive and accept it. You are his. You can serve him gently with an open heart. Le lofa le nao le tua. O mea umalawa ne o whaia Yesu. E whaia Yesu ona o oe o le tangata e sili na tāua i le tua. Po o whea lava o le lalo langi le nei se tu lolo ngutu mone afi e te Savalia po o afo i ngā ruenga po o afo i mea uma te whaia. O lai e iai lava le parapos le ati oi. Whalongo la whamatanga le tala le a. Ai se a e te ilo ai whaiwhi au li e le parapos tangata. Se tala noa la tangata le no whaaltanga. I mea na tutupu ilo na olanga. Ai ali liu mai le tangata le se tala e whaatusa mai ai. Whe mai a o le whaalongo longo i o le atua i lana whanau e tala noa i le ngā ruenga na ia whaia. Na fuai o na le liu tangata e whaaltanga. Le ia Paulo. Mai fo ia Paulo. A fe siri tangata ia Paulo. Siri. Whawhena suido wola. Mai Paulo. So le pā ule wira pā wa rifo so. Pā lava ule wira tamasiko. So le pupule e fōmata. So le. Tua I ese le larolangi wo vai e. Wa o wiloa le grace. Le anga le leo le atua. Ola ilo ma Paulo ina. Le lau le tau. Le lau le tau. E le ai lava ma se so se tangata lava sau ia Yesu, e ta tau lava ne ila na testimony, life testimony. Whape whea. Ana whe mailo tangata, se na tuput whalave lava ia tea. Ai o te le mau tonu le, pe whape whea na o mai I le tūlanga lea, I nā tonu lava lana le tara roi mele whata oto, I le langa o tangata. Life transformation. E tofu ata ngata moro na sauri eli. Ese I o vaenga na ia. Nā wato wilo o maltala anga lo o langa, ia whata tau I handai. Nā tau nu o mai handai America overheat, alau te insinia le teimile nā, ia ni niva moro taulu, whai atu saui pāle afi. Whai atu saui pāle afi. Then I put myself into, I was one of the handai. Every time when I was overheated on the road, they put me in the chunk. Because nobody cared for it. But what I did, I asked the mechanic who art in heaven if he can rebuild my motor again, rebuild my car and paint my car blue, my favorite color. And every time I justify whatever I go speak, I always use that story. And people didn't realize it. Wow, you've been through some rough life, rough road, yes. But look what God has done for me. I was able to pray my life out of the junkyard, the boneyard. And yes, God put my life together, rebuilt me. And then I said, God, when I leave this junkyard, I want to leave you happy. I don't want to come back to the junkyard. I knew I was going to come home no matter what. I don't know what date. But I had a dream. I saw the keys that is, shining in front of my face. But when I see the key and I knew right there, that means I'm getting ready to go home. The next day, I was called out to leave the punk and out the door. It's time to go home. But what I'm saying is, before I left the junkyard, I go, no, God, thank you for building me. Now you rebuilt my life again. But I don't want to drive my car. I don't want to crash it no more. Can you be my driver? That was my surrender point. And that's the time I surrender. Then all the things that I asked God to do is this one.
take away the cigarettes from me, the desires of smoking, drugs, alcohol, you name it. Take all these things away from me. And you know what? He did it. He did. So now he's my driver. I'm no longer riding that car. Why? Because if I'm sitting in the driver's seat, God's going to be my passenger. And I don't want him to be the passenger. I want him to be God in my life, something that I can be proud of. I want to be his passenger so I can go do the fi'au. You know? It's time for him to rest. I put him to a lot of mess in my life. We can all do that. Manuia tili, you know. Lana tofu lava tato. Tofu lava tato. Marfata oto, iro tato neola. Ale manuia yer farongo longo yai. Manuia yer farongo longo. Esere matautia. But every time we tell our life stories, something happened to us, and then we met Jesus during the hard time, it brings glory to the Father, because you know why? He's the one help you. He saved you to tell the story. No. He saved you to tell the story. He will use you as his mouthpiece. Let's bring on taupuna. Evi ia o ia. E te alanga ia te ia, e pe inga. Ai si lia Atua ma le tasiva e tolu e vingalini e tolu. O mātai o mā reko maluka. O loo iai uma fata oto Yesu. Pawhi Ioane si asa is fata oto Yesu. Vainga ia tolu lo iai ia. O upu nei ma le whaata Yesu, ma le wha tusaina Yesu o oe i le langi. E se le tāua, ai sea, o le lui tau wina o le tangata e wha longo i le mafofau, o le mafofau le anganga, o na tau mawhaile o le loto, e ola ile a miotonu. Whawhanga le nā Yesu le me tau whata oto. Le lai ola uma ia tātou. Ola uma ia tātou. O le loto lava e sau i le tua iai, ai sea, e alofa le tua ia te oi. Lawa pui lo wanganga. E fiu sa taini te o se lo wanganga, i le mawhai sa taini o se, ai sea, o na fwoi lawa i le ngang pa ia. Lawa pati so e tamatua. E le saore i sa tani na, ai oso mai sa tani sau i le loto. Ala na tu e le tua pere loto tangata, ina ia, fai e iai pere filifilinga o tangata. E ta ale loto e toi fwoi lava loto i le tua. O na fwoi mai le loto ma le tala fia, na e whai tala fwoi Yesu fe mai, e mawai uma meo lau langi nei. Ai tu mau pera na upu. E sao. E aro waltangata i le lalo langia. E toi fo i maltangata i sao i le atua. E a vese uma le atua le angasala. Ai tu mau pere upu. Le upu nanga lua i le atua i le o langa o le tangata. A upu ata umalava nei feme e lu i nai tātou. E wha a pei o na fautua i nai tātou e le atua le tamaa. Ina ia tātou wolai mareanganga whaanga e tia. I lunga o le loto i le fua teifa. Salamo, ma le nuti momo ia. Ma e nuti le loto le tangata. Tangi, neli ie, la vea i mailo ia tea. Deny yourself. Surrender. Ave umai le tua. Ona whamailea, o nei eile o le whaamangalonga le tua, whare sau marana whaamalolonga ma le whaamanianga le tangata ua salamomoni. O na ufi le le tua le lima olo nā tai li po, le ola olo nā tai li po le ola olo nā fine, po le ola ana mātua. A mai e talia. Talia with open hands. Welcome back. E rei whapena e se lo tangata ma le tua whamaile tua, o umana i le ai. Dai ma tala lava le whaita toa ia te oi. Po o whea lava i te aru ia. O lai ma tala lava le whaita toa le tua o ne alofa le tua ia te oi. O na tatou wa aila le iei se tusi pe
Be tau mori mai e se tala whasoro pito o le sio o manga o le tangata. E ata mai ai. O lanu umalawa e wha lanu ina e Yesu le upu moni i ate oi. E te lanu ai lava. E te lanu ai lava. O le lanu foi le wha o ngāri tuspa i le taimi le vai tau le o le mana, o le maa losi o le atua. A o lava na tu watu o le atua e ate o le mana e mato e mana ia. E ola atua aito tonga o lo tino. Spiritual life. E ola atua aito. Lala le nā tātou te whaai ai i le tele o upo Yesu e winga i whata oto. E moni e pupu. E whainga tāo na malamalama i le tangata. Ono lai whata tau mai whimai o le ata e vali mai i le langi. Ai ata ngia i le lalo langi. Le tari fo Yesu whimai a o le iran footstore. Lalo i le mena. Le fo i tātou. O le mānia i le baba ai e le talipe ina a toa. Po le whaamatala ina atua le malamalama o whata oto Yesu. Ona, na iai lava lo tātou manatu whaapea, ia tātou wa ai pe lava i le alii malona finangalo. Ma wa ai pe i le alii malona finangalo. Mana tu o le tamare na whanau, maina o tinai le se tamare lalo langi le nei. Ai ola meri tamai titi lea, e re tama whai alai no fu le langi le tama. Ai e maritina sa o le biological mother. O na ola leo le tamatiti lea i le la wa onga ale tangata i le i whaanaua mai i a te ilona sua se te rolo ngutu mare afi. Ai na sa tausi e io se wha mari wha maoni. Sa ola mai lalo le tūlafono. Ola mai lalo le tūlafono. Le tūlafono ale ta tae fo le mose. E toi wha ata mai e lava i le tua. Mea o malava sa tupu. O ina le ele mafofonga tele lava le na wha le tonu o na mamai le wha o Israel le wha le anganga. Ina uata tae le tusi papa mua mua le na tae a mose. O ina le ele matau fore Israel mai tu alu lumari tua, alu lumari tua, alu lumari tua. Ai ata e lo le wha o le atua ma Israel, la fol mea le tue whai e. A o a lo Israel accordingly to their own desire. E awa o whapena e le tua. O lona wingala, tato te vai umalawa i le tua. I lona alofa malona ngalele, i vaenga ni e lua, o mata e va ai ai, moli mau, o lou tari tonu, wa e mau tinoa. Lua, ta linga e whaalongo ai, le ale winga, e pu e umalawa e oe, tuis tu singa, o le tu la fono le lofa. E tu tonu i ate oe, na e whaalongo le i e sau tu tonu le sau ai. E sau atu e whaale nganga atu la tala noa. Fe mai su nga le telo isi fo mai aso ia atara no le testangata e le i loa le mafo fo le stangata fai tau upu le sau mai o a o aso nei. Atara no le stangata a la tala no lo mafo fau o upu umana sau yo la fo e sau uma te tono lo mafo fau. Tana mawa e fo o le tu nei mea a. Ese le mawa e ola le loto le tangata e fili e le tangata malan filinga. Pere lei lei, e pole halava. Mana tua, o lai a lofa pe lava le tua ia i tātou. Aare whasota inga le tua ma tātou e a fua mai a Yesu aise a sa ili atu ona e mamana le whasota inga le tua ma Yesu na sa ili i ailo tātou wala whatau wa. Le sa ori tama whare adapt. Adapt oi le tua e vea oi te tonu la, ulona malo. Ona ele teimi le mafofo le tua e toi fa fo ele fa na o tangata ona o lana mea lofa na ave i matua e toi fa fo ele tamatiti. Ai ala na atate le tua tangata ola ina ia la vea i mai ele tangata ola i le anga sala ma ua alofa i ai le tua a kape love. Alofa i ai le tua. E pei lava lo tatu vava ai le o langa le nei o lo i ei me fo le tau le tapsen. E o atu mātua a tap mai le wawarese whanau.
Ona tausi le lau. Ai ele taimi matua le tama titi whaile. E toi fo i lava i lea. Toi sa ili. Leon tupunga i le lalo langi le nei. Leon tamau a inga ma se manga. E peila o le atua. A tap ata toi i le atua. E toi a mai lava i le atua. Oe i mātua na e whana wai. E toi a mai lava i le atua. Matau le fo o Jesus sa atap te lalo langi le nei. Lenga atap te Josefa. Sa Filifilia fai momon ta mawhai. A o le lalo langi le nei na Filifilia e le atua Jesu e whana wai. E le Filifilia tātou. E le Filifilia fo e tātou to whawhine mauso. Le ai mai le atua. O a una sa o whaia mo o tau. E le te maali e tātou tala noa e fo ia. Feminisi a uo, sole. Na o tamal mato whanonga so le se teine sote. A whaalonga fo i tala ni, pe on tala fo masani ai. A e vai lo loto ai tutua le mafuanga le, tasare tari whai ai, vai mai le uso. Malie. O awala le atua le roa e tato. Ai se awa li mai tamal to wainga, e ili mafuanga. E ili mafuanga a tone lo le teimi le nei. Ai mo le lumanai. A tonu ayo le lumanai. E Paula o fatuanga sa utano le uso le vai oi. O lo tina. Wa ivas fulmon tupu tau sanga le matua. Tuspa ia. A wha maoni lava tangata tau singolong ta mapolong tina. E ona matua. E wha leva ina o nasu le lawa le ele. Le tu lea. O le symbolic na o le wha iloa le tua ia te oimalo a inga. E umi le ola o lo a inga. Le toto o lo a inga le lawa le ele ne. O isi a inga. Wa muta. Wa muta le afo. Wa le ein tangata. Wha mauninga ala o tala lea. Whare maliu la. A watu tangata wa maliu. E whiu le matu whare maliu. E sue a inga o tangata le nei. Le eise whanau o mali liu. O mori whanau o tamaiti uma. Wa ngata le la tova ai. Ngata. Ai awa e tātou whape. Ia le nā tua lava leo langa o na aio wha le ai. O nei le se lava tu la fono le tu. O na pau lava le tu la fono e sau ma wha manuianga. Lea. La fono lea. Awa ai nele i tātou le moni ma wha maone mta upu lea. Ma vai fo i tala anga o tātou aing. E toi pongi sai lava tātou wa tātou le mwhina mai loa. O le mamau i o le aru le aru ai. O le wha manuia le nā le atua. E le tangata na te tausi ma le wha maoni o na mātua. E wha pena o na wha tupu tele ina i le atua aso le na ainga i lunga le whunga i le ele. E mi mita i le tua ia, e alua ia, whaatua e fo i le mānei ia, a le PowerPoint a tō le whamatalanga pupu e mawhai ina ia tātou o na iloa ma malama. E tā ua tātou i le atua. Mai fo i parables a Yesu, i le Yesu una alu ma mao lawa i le whaape a tō le lua se fulo laina o le tau whamatala le ai. E tu sao mai lava. It's the right time, it's the right moment, in the perfect timing. In the perfect timing. Tātou te wawa aile le iai, te tau sa aile ili le iai, o i nalo ta oto a toa ai, le fatu a toa lo whaalatanga. O lawa e tala no sao lava i le langi, lawa e wa aile langi le mele tupu ia te oi. Something that the Pharisees and the leaders of the church back in the days, they cannot be able to interpret to the life of human beings. Ona fo ili malama inato. But Jesus came from heaven to earth. E dola Yesu tala no mta upulea. Le faa tu sala lea, le eron ta ua tamauri na leila, e au ngā mo i tato umalava. Ina ia, continuous tense for le continuous tense, le whanga tato. Ina ia ola e pia, ma faa wawina. Le ola fata e tai wa au mai e le tua ia te tatou. E ui lao a fata o te umalawa Yesu. Ai te lola oi, e mau waa le ilona taimi, ma lona no fuanga tu mau i le taimi wa to whaina i le tua.
Aore no fuanga fo i patino i le tangata. Ai uila i lea. Tātou te iloa ai. O Yesu. E moni ma wha maori ana upu i leo tātou wala. Mau mare winga o mta upu lea. O le moni i marwha maoni o Yesu pe au o mailo soifua mara une yola. E tala noa fautua i le angare leile lofa marwha maoni. Ai a sauri te Apollo ia te oi. Lies, 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 lies. That's what he called the father of lies. Ai sea, e le ise ngango le ola i te tonu ia te i, e le ise ngango le atua. Nga le mea o tia le mene whare msatan. Nga le tangi atu i, au i fo e ma i, e o, le tau sue. Tau sue lava peo se le iona, le tau sue sana maunu e popo, fo le, e tuli. Ai whainga tāna e Satani o na sue te manu whapena. So to speak. Al watu Satani le tua se tu maila tanga te so te whaasoso. Maile tu e so fe au. Ko alu menga e sa wai. Ia e em ko ia. Tu e sau fe mai. A pe a maile ngoni se ma. Se tau tofu maile tu le so fe au. Ko ia. Ai rolo le tu wa e tanga tamatua. Se e arifola ia le le na. Te lo fitau ila Satani, la me te lo fusi Satani. O le upu le atua. E menai au ngā rita tō whai tau tatu spaia. A sau Satani attack mai. Attack i upu tu spaia. A ore attacking over up here, oh yeah, in the name of Jesus I cast you out. E moni. A le taimi nā le sau watu le testing o oe. Tof to whonga re iai. Tof mai, pā tu spaia, tof mai, pangi tu spaia. Pangitus e papa pea ina marfa so songa o le pela le na ta o to spell defeated Satan leave albe selo o le e manatu fatawa ita to le vai parables o le te le yo le nga o le te le yo le nga ta to wola ya o le no foanga tu maula wo ta to fatu tu o Yesu na whao ngā Yesu ni tala whawhaingo whie, po ni ata e whailoa tuai, upu moni e tāua i le winga o le tua, malona malo, o le alofa. Male le sona o le whaare tusipa ia e ta tau ia te tātou, o na wawa ai iai ona ole, whaalinga, o le tua from his word. O inale le no foi le tua, tātou te whai tau ai, God will reveal himself to us. A maua leo langa le fia o sau nia le tua whe mai vivi. Whawhitai. In the other words, a was wia le tua lo langa mai e patia lo le tua maua e siva whaareanganga. Wa e fia, wa e mita ma e odi. Wa olo wo langa i se mea matautia. Meaning, now you are living in the life of miracles. Now you are living the life of miracles. Wa e lo le mea sa e iai, wa e lo fo le taunu ungolo, wala malo soifua. O le langi lava le malo le tua, e te whaatasi e ma te malo sa palpalali mai a te oe. Ai e tamati te pepe. E le fesiri whapea tole. Ia fo le pepe a. A mana al pepe se mea o tangi. Ai a tato vai le lei e le tausinga i le tua le tamati tiro le pepe. E matua i iofo a tato so de a. Le maa losi o muselo le tino le lei sole. A te whai atu le tausinga. Tausi lava, se i longa lava wa yei nifo le tamati si pepe. O na o le lesi vaenga le tausinga, o amatu na aio mea ai tau malo. Na faso solo tuale na matua. O nā tātou te vae i le alofa malanga le leo le tua le ana tausinga i a te tātou i le ola. E māsani o na whaalia fo i le ngai o inga atoa e po le whaataita inga o le whaata oto. I le ata mai o le soifuanga i aso ta itasi o malava o le nei o langa.
So we are living in the parables. We are experiencing a new life every single day from one parable. Ana te oi le fata oto. Lala nai vai fata oto Solomona, sole. Ole matua in a nefu e pandemic ato yal mafo for tangata pa faita wai. Ai ole potole nana o mai le tu ia Solomona tu siai. Ai tu mai foi a Solomona. Mato e pongi sa te le mafo fonga ma le va ai rona no. E sa ra e ma le malo sa ia ia. Ya, o lo mala vai tatu mafo alen fa pena. Sa le ia o Solomona ia la ia. Ia na ia parables pena tu na mai le tua. Ai o le au ngā atua ina ia tātou o na maua le mafutanga ina ia ma whana whaatasi. Wainga ne toru. O le soifuanga ia su taitasi. O le fatu o le sinapi ma le mati. O le whangu waina ma le la mepa suau. Tupe ma oa. Wainga mua mua. Wainga lua. Tausi mea, nuti mea, tangata whainga luenga. Wha masino. Wainga nai lua. Tolu. Ma tausi whea ngainga. Ma le alofa, ma le angare lei, ma le atua. Le vai vainga la le na vai le tu atu le amatanga lawa. E wha o ngare si o manga. Wha o ngare le tua loto e whale. O na wha o ngare o le wolanga. Na e ola mai le lalo langi le nei. O le tala noa le na Yesu ia te tātou. Ona wha uwina atola le olo tangata ilea. I le whae poiponga i te tonu ma le atua. The marriage. Le tala no so i tātou fwere sau le pride. Ioi, nau tolo umalawa le tala. E tu ato umalawa i tonu ma le whaata singa o a inga atoa. Pea ho ina malama lama ma manino le tangata. I lona loto i whale mai te tonu al tuspa ia. O ia o le fina ngalo o le tua. O ia o le fina ngalo o le tua. O le ala le na a whanau marita mai titi. O Samoa, e whanau lo tamai titi. O na waailo tanga te teile sami. A pele tai, o le teine. A sua le tai, o le tama. Ma nei fo yo na vai Samoa. Ai fitau ia, ele whaina sas. A o wha longo la i le mero le masanga e whanau. O le tawa maleteni. Fe mai pie e se lava le vainga le tau ea. Pie fe vai solo uma tama foi me pe pa foi ia. Ese le matautia. Ese le matautia. Ai ma sani lola tu tonu leo langa leo la fa ta oto. O ina tonu lava lo ta oto ele pine au tu o le mafutanga o e male tua. E au fia i atua i utaia ma le lalo langi atua ia Yesu i nei tala whaatusa ese mai lo la tuwo langa i aso faiso i leo langa tuwai ile leo langa nei. O le mane ia. Ai sea ona o aso nei. E te tau o na tato whaia ni mea o ngā su e i le malamalama i le winga o mea whaitino a le atua o tātou me whai tino a le atua. E whai o tātou tino. Ai e le nganga te tonu. Na whai e le atua i tātou e fōlinga i a te ia. Na whai leo tino ina le atua le lau kou Yesu ina ia. Pe o e ma experienced walk of life, death, crucifixion, you name it. Ana sau Yesu e tino anelu. Ele ola tangata lea. Tatu tino. Aina sau Yesu whele tino tangata. Ina ia ola i le tangata angsala. Po le ana le tangata i tonu le whaonga ina i le atua. Whe mai lava le upo le whata oto. O oe lava le whata oto. E pei o na whetalai a Yesu. Ele i tete ina fo Yesu whamatala i tangata le whata oto.
ina ia I loa ai, al mena te whatuai, e se malava vae ngā I whero a Iesu, e ese fo I ftui male whata oto. Tato wole e mata upu lea, ai sea. A tato whai tau fo I ngā ruenga Iesu, mal whata oto le iei. Awar tu whata sier whata tainga, awar tu whata sier whata oto mua, whata oto lua. Ona ese le vaenga nen tala no Iesu ma le teimi na tupoini mata upu le mana nasi e singa. Ese le vaenga I lua le ne iai. No fole mawhawhau, ai se ai tala no mai ofa mai o le fuare mati. Ai o mai laro I whape, for example, o le palapala. Ona tato mawhawhau le I vaenga ne e lua. O ina tonu lawa te mawa pe o keila. Ese la le meolo iei le olo ne tangata. O whaatu se I Iesu. O ile ile oti, palapala. La tanu mi ai o lato wola. E whaasolo solo lawa whapena. E te whai tau wa ie. E te maua le lei lava le aunga atua ma le manatu au tu. E te maua le lei lava. Are a ano le whata oto e se mai I forfolanga I lunga o le funga ele ele. Ai se a ma fua mai a Iesu o na whanau ma le whata oto e tu sai malo wola. Nei. Lo whaira uso matuare Samoa. Matala no ane, ia. Mau whai mai tino. I reo le mai coronavirus, ia. Matatalo mo si uso lungo le telefoni. E se le whainga tau le alofa mo le uso. Sa malosi lava pe ofi mai tau to oto wa vai tino. Mo sui le o langa. Sui le vai le ola. Mato tala no foi le masia o wo lunga foi mai a wala fai matatalo. Fa mai le tala sia o wo le. O te fa vai talo. Fa malosi. No fai le sia o wo. O mele la fai. Se o toi val aui I se uso le Samoa. Po ala me ai ole a aiaia. Ono o tamo whaile mate ai whatasi me aile la aiaia. I'm going to have to sacrifice what I eat for the sake of my brother. Ina ia mao whatasi ai experience lea foi. Le ti ngā marwhainga tāo o mea whape nei. Foi. Atone e o umala vai ati tātou pe atupu maini mai whape o tātou usoa. So whawhine po mātua foi. At least something I can do for this to help your brother for this tama whai e. A whape wale tu ai talo ia a vese talo e tea. A whape po masima, a vese po masima. Tama whai e ai me ai ro tau sami ona o le swing o le tino o le whamai. Ai whawhtai le tua lato e mawaro na malos. Ai le yo o mero le stroke, I don't tino. Mena na whawhtai le tua. Ia la tu sui le tai la tamalea. O le a sui a tua mala ai foi. Ina ia... E support foi se uso foi le olo whai ai. Nea le tai so I fuanga ia pa his up there in H. Ai... O lau lava te talo I le tua. Ina ia... Alofangia pe o ia. Alofangia pe o ia. Ia te ia pe le manosi o lo nanga le lei. Ina ia aua ne I vai ai le popo ngā mwhainga tāo le. O le tūlanga foi ua iai le. Lona ia tino. Ia peira o le vaenga le na e. E whaile awa tato pokala ma si o le olo whai auto. A te lauto. Whai mai sa tani e te aptiloa. Ngofo. Awa te atu. Awa te ulai mai ro uso. Ngofo ngai whaile wang pongi mro uso. A tire na malo o vai. Tasi da wala o whaalongo le leo te ita I ai. E roa le wanganga lo loto. E leo le mai le atua. Sau pe la valunga la wala fata no pokalambe. Ona na tā pena mai le atua le asal pokalambe le mo tātou le asole nei. La wailo le atua e le mafuango me tupu.
ai te tauna sau pea o mori atu ia te o tōlan whi au mo i tātou le nei aso. Ai whi mai sa tani an leira, skiro, si ngofu. Awa e te alu. Ono whai musu sa tani awane i roi o tōri whina ngalo reo le tu ai mai se lava. Le ngana lea Yesu ma le langi le whaatu sa i le lalo langi le nei le tātou te o lai. O le itai o sa tani a tau tarisa si mei o parables. Ona o se mea ele i yo o iei le maalama lama o sa tani. Ono se mea na oti sa o e lava sa tani i a Yesu. Matua i pandemic an mafo le ngata pea o malimela. Ia, mena whamali atu atu apur kalame. Ato vai me tau emotional te leo taimi. Ia, na o te alofa si uso i na mai. Ia, malimela tupu i fori ia te ia whalea. Ia, you know, but anyway, e le vai tatu apur kalame tau pēnu whatau nuu whina ngalo le tua. Tau nuu pēnu whina ngalo le tua. O le whata ota Yesu, whemai, e se e mai i le vala masani o le tua maritangata. Na masani mai le amatanga i ana fufuanga, ai le i pa u i le loloto o le angsala. Pongi saro i nare malama le tangata, o tiero i nā maritangata. Nā tonua, ai sau Yesu whemai ia, le ai, se toi whasu suru la le malama i lalo parapala lea. Se toi whaola mai le tangata na ti ngā aina i ai 5 ole, Atua le tama. Mea te whātu ai, ele i whaapeli mo le tua whemai wa oma. Tu ai peo, le ai. E alu tangata alai matala li mo le tua, they will come back. Se o whanau lava. O aila ai tātu i ai. O se o whanau whaamau oa. E toi o lava toi o mai. Le ala na ese le mānei o le tala le whamatala Yesu, the prodigal son. Ai va ainela e le tala le na oka so. E whamatala a toa ia leo langa so stangata. E whamatala a toa. Ma le lo matua foi le sa le lor tenari, ia. Ia matauri aso na i le ni follow fale, pala. Ai salu umal pefu ina ia o ilala o le rock, le afo, le rock para mato le fale, le pet rock. O inai ta atia mai le pa ua le tupe na te tonu whamai ala nea. Na maua fia au fale na sa i Palestina ia so ia. Tama whaina na whauwhau watu tū maru mai le whaina papa o le toafa. E mā lupe a whai i le palapala ai eli lano. Ai a tuu le whare lunga le toafa e vevela mu a toa. Le leise e mana wale tangata. No o mai whore o Yesu te tonu i le whaata oto le whaamatala ina o mā moe. Tasi ar mā moe se whi mai a Yesu. Ia, loko lo vanga i Yesu maliva. A se ware to Yesu e mai le mā moe tasi o le iloa. Whai taula le tala na ia luka pera sfuma le 5 na i le tala atuana. O le mā nei ia, tuula i mo o te tonu. O le matua mā losi al talana. O le matua mā losi lava. Ai o re ngai o inga ia māsani le awhi anga a toa o le tangata ma le suinga e whafo se i mai e le tua. Aua le popole e le tangata o le ngā ruenga re whata oto o le au ili ma le tue whaamatala mai o oe e tā ua i le atua. O le taimi fore na wa amatai o na activate e le atua nisi o mafo whaunga le lei tā leni ma le anga va au leo to tonu o le tangata e le i o iai le maramalama o le tangata. E le o iai maramalama. Ona fo le mele sa wha le tona Israel, e popoto Israelu, a le wha lave. E oti se alato mta opu, ona, a le awali ian no fo le au farisaio, ma le au vanga sa wha ngā ruenga te tono malu. Le aima se tasi su e sa iri i le atua po le ale fina ngalo le atua mo Israelu. Tasi le tangata sa iri i le atua, sta mo tā vita, tatuero le lei lava. To aturi le tu ya ta vita fe me avea o mo lo le ma mo so mo to le lo fa pe fe on ta ni tangata o te le yo lo ma fa se o langa pe ta impui tangata fa pe nei le tu ai so wi avea o e fa mo lo ma mo le e te le i a te fa tonu mai i o bala
e whapena I tātou o malawale nei tū la fiafi. A loi oi popo ngām whaingta. Aua, e te solo muri ai. A tu tupu ma tofo lo sawa linga I le whātua tua I suafo Yesu. Be still, know that I am God. Aua te solo muri. Aua le vavero tongiere solo te tonu. Alu e fusu. Alu te tonu e fusu ai. Aua e te whatamala. You are victorious. You were born in this world now. You are victorious. You are the child of the Most High God. It is easy to go through in life holding on to things that weigh us down. Guilt, resentment, doubt, defeated, worry. But the problem is, when we allow these negative emotions in, they take part of a space that we need for God to fill us with His grace. The good things that He has for all of us. But space yourself well. Prepare yourself because God loves you. You were created to be filled with joy, peace, and confidence and creativity. But if you allow worry in, it pushes out peace. There's no space for both joy and peace in our lives. It has to be one. You can't go over 100% capacity and fill your heart with all virus, right? I didn't accept God to put in grace in it. There's no room. What we need to do, we need God to put the software inside of us to reboot our life to a new life. It removes all the worries and all the bad things that are in our hearts so God can add new files into our hearts and install new files in that we can be able to live with and bring joy and a sounding sound into His ears. If you allow guilt to take place in your life, that space you don't have confidence you need. You will lose that battle. Family, don't lose that battle. The reason some people don't enjoy their lives is because their container in their heart is full. But if we allow God to come in and take care of our hearts, we will be fine. It's contaminated with too many things in our hearts. But we can we can weave those stuff out. We can weed them out, pull them out. Maybe the 10% that we need to give to God, and then God will come in and resurrect our life from all the destructions that we're going through. Yes, it's according to His will. He will do it. But don't give up. The scripture says, give no place to the enemy. Do not allow the enemy to come and talk you out of your salvation. But we must act upon from within our salvation so others may receive our testimony is truth. That means to give no place to guilt, worries. Not to buy in what the enemy is selling to you, but you'll be able to put the door on it. You know what? No, I'm fine with that. I don't need yours. That's kind of peace that God is talking about. Jesus is talking about that kind of peace. The peace of the world gives. Ito faltangata yung definition of peace. Ay leo iloa to tiro tangata. Ay siya nanapata ia e Yesu ona so. E leo tangata umay malama yana fata oto pa o oi. Ia iao ona e malama. Ina ia e a wao. Ia te ilato. Ona lato sava valia le maolai. O le mea le na tonu waile valo anga I saia whaapea. O le whaalongo atu. Tau te whaalongo, tau te malama. A wā ua whaavai vaile loto le nei no. Ua vai ai fo I mai lato. Nana le winga.
Fe mai e whainga tai o na whaalongo te ringa o te ngata e matuai ma lo i o le whatu. A o wai e fia whaalongo i le atua ma vai vailo na loto. Na te langona le atua. Ai, tu mau pe lava le lofa wha malo lo. O le atua le tangata na ia wha tu seina. Ia te ia. Ia, se tasta to pesi. Ona fa umare tatu po kala mesta mai fai upu muni muni ale toi. Ia ona a mata lo tatu fa fifianga o fiafi. Ia maro lava le fata smaia la to fa fonga pesi o saunia moto. Tai lava ia pese pu al pese na ia ale fai upula le la fa o mal tato po kalame ona fa wa le vai as fo fai mai ai am ia automata awa o to va ai ma o to talinga wa fa longo awa e moni o te fai atu ia te oto e to atero perfetta matanga ta mi otono na mana na o va ai nei mea a wale ma faia i la tou ona au lia mai o le nei aso. Ai o le whamanuianga mai i le tua e whapea ua pa ia mamamalu ai o lau whaalongo. Ma lau tau tala, a toa e foi, ma le va ainga o mata. Witness, mori mau a toa i roa langa a toa. O ai, mori mau le tua ia te oi. Mori le tua ia lava se testified about your life. Christ himself. O le atua la ua ia te oi. La ua testify Yesu, ua iloa Yesu, matari fura matanga o fatu la ua nofo tamale o tafalon tama. La e fautua intercessor. La e fautua Yesu tama. I lor fautua orfa pia e ala le ai. Fautua folele. I le va ferwa i o le alofa. A kapela. A kapela. Pau lava mele fatale i tātou o le tū la i o le tua. Mana tu foi mele sa tu poia se te fanu. Le na fasi e istamo se te fanu. Stephen. Le sa tau ai e maale i paulo le mata i paulo mele sa tupu. La fa tala se te fanu na fa mai le tuai fa mangalo ia te la tau o le lol me o la tau fai. A fa mai tu spa i fa mai tu la Yesu i lunga. Tu Yesu i lunga talia. Talia.
mai le manato o Iesu, e alu aso sau aso whao ngā e se tasi upu nei o le whato e senga. Ma le tangi i le atua le taimo lai oti. Ai mana tua tō waso ia. A tanu mia le whasalanga Israel, e ru tangata i le wha mai le nei. Po le ala wadang salo tangata. I li whapunta mai maa foi le ure lima, le hai e matua i fuli e to tonu ma ki tele foi ia. Ia guarantee au matua wha le tonu mal tangata. Tua i tu ua mo tau ma mafo foli iai. Mind you la, ana wha apela o nea tupu le mena atu lai mai le tua no foi lunga. Ua, wa umala lang. Uma. Ma vaila le toa tero le te malua. Tu lai Yesu. Ana tu lai le tua le temina oti aia, fasi aia, se te whano. Wa uma. Lafi mai tuspa ia, tu lai Yesu i lunga. Pau lava le mele whaatele i tātou, e tu lai mai e se lorto ini malon nofua, wa lava lana nofo. That's the end. Mena le whaatele i tātou. Na o lea tua lava na te sira whiri taim, e rei lofo i angiru mai e sul taim e tua i lunga. Nei lo. E whaanga fua lo e to ina lana fua. Umma se a tātou amio. O le tātou pokalame na monea fiafi. Ai se whaanga soro e whaavo tātou pespisenga, tātou eva eva nea fiafi, au tō te waweo. Wal au i tō wā mai tātou eva eva whaatase ne teimi. Ai se whaise talo whaftaile tua. Wa au rea mai tātou si ui o le neipo kalami ro nā lofo mano nā ngā leit. Whaftaile wale mafuta mai. Ia tātou talo le tualo mātou tamā. A mata mai lava i lawa fio. E le wo mai le neitu la. O lo whaatasi mai pero o nganga ia te mātou. Manuia au mafuta. A le temine i o la mātou si siva mfia de li ie. Fia mai tātou fia whaatasi maoi. Mātou le neitu la le por kalami tu sai mar whaangai o inga. Ia vi ia lava o e whaava lava. O upu wasasi le li ie, ia o se tautua wa pa o vale lau whaafonga ang malie. A mai alo o lofa mara wanga le lei. A vese so mātou whaale tonu. E le swafo Yesu ke biso. Amene. O rea tāl pese le tasi, umarol pese lea. Ea so o ilo matato pesenga masani. Ia usi mai alo whaafonga.
Yeah, good morning everybody, good morning everyone, everything, good morning, good evening. Kasi soli porque as fuma lua soli. Ia taimile nei. Ore a mata o tatou whawhiwhianga o tatou pesenga masani. Ia pe a uma tatou mawhtari. Ia taimile nei o toa fui wasui fo lingo le whai live. Na tau on tatou po fo i. Whaisina whawhiwhia, masina whamalo stino. So, mai whamalo stino. Ia, taimile nei, ia. Tatou savali vali tatou pesenga. Ma nei fo i whamalo se tatou tino, ia. Ma wai manosi o le mafofau, ia aere ngata i lea, ia fwai mai le toa ia te o tō umalava le tamau a inga, o lona alofa mano nanga le lei. Ia taimine ia a o tōla, ia sauni sisiwa mai tatou pese leo la tai natu mo oto. Ia wha wau le tatou pokalame, te pae la o mata a. Ai se o se taimine whapa uotu le sato pese ma le ukulele, ia taimine. Isi mai la whafonga pese o saunia moto. Leo langa le nei, e le lei lewa leo umo me nei whale nganga, uma lea ia ona tawalunga le tu whale langi ni fia,
Wa po fera va tātou te oia. E iai lava tātou se o manga ma tono loto I whale. E toi foi o malawa I tangata. Pe o le ala nai a wa aere tātou po kalamere nei a fiafi. Ia e mana tua e pēna I o tātou tua a. Yo e. Tēra, mao ses, mana ia. Ia wa leit, se ua tua siaki. Ia, taimilane, ia, se usi tātou pese le kulele. Tāsina pese ole pe o le Manuel vaveau. Pe maria pese le na, ia. Ewa mamo tu le vai o le se na o italo fai Samoa le nei sa fai mapo I le nei ngā luenga ai mai le ngā luenga sa pele I lo uanganga o le tupe lau te le ua fai le ama Ia, malo lava. Se pe wato so for my story na. Malo tama, dole. Ia, tato pes am fia. E mana I for tato e vai vanga le fia. Ia, se tato to e fo I le lunga I tato la papa. Polale spese le so o mai tato. Also, ke do la tambale. Kamas tu al kamala. Ia, o se manala to fa fong. Ia, waru pasta ale usa Samantha. Ia, malo, ia. O se manala fa fong al peselea. Ma nei e al peselea. O se mai O te ata I leo tā whai ngata Whiwhiu a I sono I la roko ko mawane si ea soa A ole wau whiwhi ua oli mai E whetau I nei ma pāmota E vele mai, e vele
manava. Ole pasina, ole numera ipa, ole Fililia o pangata. E fitu la vaso e tele ai ai, e te inu ile a fai vai. Atua tolo a mamo, a fokia se itala no mai. Male kalo ke lo tutu mai, wa o loto vai vai ai. Male kalo ke lo tutu mai, wa o loto vai vai ai. Atua ya kako. Malo Filifilia. O matou ia ia fai Manuia e mafia ile pala pala. Fatu atala ma ile aso sa e mawai se mapusanga. Kafefe ai loa mai ele tino le polisi o Samoa. E misi atoa ma leo langa e foro faua. E misi atoa ma leo langa e foro faua. Malo siva. Malo. Ole aso, ole tuwe fai ai o ta alonga. Le au kirikiti ma le au la kapia le to ese o Samoa. Ma o ole longo tuloa i le laina fasi ulu ma le ikusua. E ai mumu ma le fa uku, e tau pelo fatu. E ai mumu ma le fa uku, e tau pelo fatu. Ya, malo vai. Nei pesa ie mane e tu vai le tato live ne tu la a. Ya, la temilani la tu la ki le tu mo ki kala. Le ukulele. Nya le a usu tamo popi. Ah, mane foi foi muito va, foi fa nga o mai taleni. Popi tamo mai mono se vai pau o mai tene yuta tene tai o mai popi vai ula ya popi tamo mai mono se vai pau o mai tene yuta tene tai o mai popi vai ula ya po si no fo lungo fala e po atu e ia i moa po si no fo lungo fala po si matau ti lo pete no fo lungo fala vai le sumula tata mai tu atu pusa vai le sumula tata mai tu atu pusa a we fefe o le tau nga le sa teu tono de pusa o mai a on tau sabi lana sunga a we ta fefe po pete fa u la mo popi po pete ai u a we ta fefe po pete fa u la mo popi po pete ai u a we ta fefe po pete fa u la mo popi po pete ai u telefi ai 1 1 2 plus 2 to 4 sum na o me fa na fa o ina sum na o me fa o ina sum pa sum vai lo mate party man ya malo yo pena e pepes fa ano matolo to taluai la utai mane uali uto mafutang sa so tuli so tau a olene ua moe mai tu ngama a olene ua moe mai tu ngama ya te pam ko va vo inga e tatu pesi ya kilo si ka kana ngori ka whakaika na ulai leng fai anafi so le no fo tam mai fatu anga e te nanafi fia whaatari e wason. So le ai fo I mai eva. Ngaru eva o le leile a mio o ma alu whala langa. Alu lo eva koe whailang kori ngā ufi. Maure eli mai maa whana. So leo fia whaakari so le lo makua so. Ngaru le lei. So le ai fo I mai. Wa makua le anga le a mio so. O whai yakuro ia. Se sungai. Nga elo ko ngi ya le leila wa mi. Ale wa sa wa ma ko I pandemic ala wa mi so. Tole. Kereo. Ide ya le fasi eri nga ufi. Ide ya lu fo I
oi se kaunga ufi pia ili mengi ma fala. Kero ngaru eva disi pikol ma manga. Ai kero saule e ma eva sa ma mai le fuanga le apua so. Kasi ala make wa lo wa ai eva fuolo la. Sau eva fa me kero akam. Se I kangola I le mangia I o le fuolo la o le famile tu o ka ke ai. Ya? Kero. Le whaakari lo ma akamu. Ai lo wa lo fo ma akamu ia. Le la pandemic a ko eska ko lau langi le ami o ko lua le. Ya. Ka ko wola ka ko asiasi I le pese le. Kero me le ka ko mafukanga le fia firingi. E mangia. E mangia e. Fama le sawa o ye fa le o se. Malo sis, ya, malo lava. Oison, ya, omega koeva. Ya, ka ko siasi ile spesiale le, pula le spesiale makako. Sai mai. Quale lei o pese rapper tu pulanga ria solo so ma ngai ma nei taling ma nei lang va ma nei fatan wina ma lo lava fa fia ya fa pela o fole fa to ai man never mai e fe tawilo mal tato por kalamere fa malo stino la fiafi ya nga foi e vai mai le nei tato pese to se ta pe tato te e vai ma te wa tato wa fiafi
ke tatou vavaaina foi lai me lo tuputupulaga Samuelu vai taun nei ia le se faina e toe fotua'i lava le mafaufau o le tamaitiiti e lona sese o maga ma lona loto e fale a o tatou ia matua ia mau pe le to'ovai e lelei lava le fautua malo lelei lava le ona sa'i ona o tamaiti pau lava o le olaga fo'i o loo le latou ia i fafa i le tusa ma tupulaga i Samoa ai ia ona sa'i a lau tala mo'i asa le alu lava lenei masina so le o lau te alu le lau te o le faleaʻoga so o fatu lo'u afine vai oe ai alu le aʻoga se alu se a'o mai se mea aʻoga so ai le so tai vai so uma se o te alu vai fo ai aʻoga pule aʻoga e tuli atu le aʻoga ia o le poto e latu faia na fusuaga le aʻoga so ia e fatu ia tati ono sa'i ia Paula wa tamaiti ale taimilani la tatou wola i tutuila. Tatou whaalongo la tamo teisula. O le matu astu a sa wala tamale sa waini. Tamo le teisula. Mana ia lan pesi. O si la la whaafonga. Yeah. It's your boy Shooter. Check out Productions. This one's for all my haters out there. The true story out of me. Who's in my mama Cecilia? Sao mole au kore anga, o sao mole au fai kakala, o sao mole au wali leo o patini foi o le ka fale anga, o le au langa maa, kale au kui pakua. Ka ua ku ile awali nga so le se koe o mai kasi ua pei o ngi master ma e wi fo a makalu yo kangaka masau kele lau kaukala kala ngua mai nga o pomu ma fanga ile yo o se manga pa valu ngi popo ma fai o saka o pa kele o le fia gangsta kango mua ise ako elalanga fai kala ila musika o le kala mongi lava o kele ika o le mesa o a pala lo loko wa leva o nga o wilo ai ka mai luma fo linga kau fa'ala ka mau winga sili ai loa o nga fa'aka kia ke i ua vapepe lau mika kele kala fai masori sura se awali faya kele kala fai masori sura se ele mangalu kele kala fai masori sura e kele mafaya uso le pepa e kia i se awali aya ova kele le fa ama singo ava ai aku i se me uvale le fa mai wa ingo ole o langa soli ele o se me lilo e ke fiwe la fio ka ngaka lele kilo le kai nga o wila wa ai o e uso nge i mulo lima la ukalingi wa i ila ua usi mai ai lau sila ele mafai o nga o ia e kusa lava uso peke sau faafia e koa kele e kofia ai koa kasi lava e Filifilia They're going on a fire white. Don't judge a book by its cover. You wala nga. Awa mula ulima. Veku fo ya we. Don't play with fire. Shooter si sao mole au kore anga o sao mole au fai kakala o sao mole au wali leo o patini foi o le ka fale anga o le au langa maa male au kui pakua ka ua kuile awali nga so le se koe o mai kasiala a polo go fe ai a ole fili fo ile wa ka uma fai ki ya wai ke le mafai ole ka alonga wa masangi ai se fa longo I makai o kama makua nga asa ngua mai so le fai lava sima ai fa mau mea ka wa uso mafalongo mai ka wa ku ile ke mongi asa usa malosi sa male mea a ko la ngola uba lele mafunga ka ofi ka ukala ku ile mea mongi alofa ile kai mingai wasioki o ki ku mau pe mafa lele la ufu ala usamo o lo kofi ba ile happy so se kuli mai ba ile mangunge I koi fuli mai a fai wa e ka pikele mali fa mole uso se kusi mai o ka ko mala ba ka mafai a ua e kusi lima mai a ole asilo we fa amasingo inga o ka ngaka la uso se kope mai ba ko ringa mai le kele o ka ngaka filo fa ka silele le malele anga aka mai fa fo ako kong ole loko wa maku wai vevela I lava ole kawa fa mole ku ngei lo ku fa kope yo e ke
ngali ofe ke le mai ma e oke si le bi inga lai le ku le ka ma awaka lingi mamelo fa le wa o ma wa le mama o le ala ko nga mafanga ka isa e fa ka si mai la ngonga ile mafanga Si le bi nga la le ku le ka ma waka lingi mamelo fa le wa o ma wa le mama o le ala ko nga mafanga ka isa e fa ka si mai la ngonga ile mafanga Kasi sau mole au loko le anga Ko sau mole au fai kakala Ko sau mole au wali lea Ua o matene fo i o le kau faa le anga O le au langa maa Ma le au kui pakua Ka ua kui le au wali inga So le sei koe o mai kasi ala Shooter Oi sau kasiala. the true story ana mea Ja, maro shooter. Ja, dat was zelfs iets kako pesi foli uso. Ja, maar nee, voor de fiafine de veva. Ja, kako fo ila ka kas kako. Kas kako pese mai le ukulele. Maar je voor ila fa pere so ukulele voor de fali. Ngalo ka ngwa ka fo, ngalo ko lo ngai ki fo ka de si. So se pese ka ngusu kamanga. I ke ule ki ainga fo ka ore ka fa isi ki se lele ia nga le fa umo isi ki kele ia maka mai ki fa ngo fire ko fa nga ko wai le umia so le makwa le ia ya ora ka Atua o ainga olo o faatali Ua wala awena Nei o ele tupu i le langi La upenina o e la upele e tasi Le ua le maria I vai Si fafonga fia whaalongo ai I la wamia e le anga vai Sasala I e o I le whai ai La upele wa e pole vale Ua e tu I le utale vale Ua e le ono sa I vale wha pale O so ta fita mai le langi Asangai o le aho Langi mai o le pese whaanono Wa mana o eilo aina tala anga o le po Sau I atao I tae vae I o Te nolofo I le mali e o sia uloto Awane I e toe salo funga Pe te tali tonu pe ata So sola I maunga Ja Manga ia Toi tau wakau sasi aku kāngol pese ua Pe wa fia ai kama fai lai. Le ai kalaula al ke minge ia. E vai mai vori ka ko fia fatasi. Ja. Le la ka ko okura ile nuula e la ko vi. Se usi mai la fa fonga nuula kama se kama ia. Manga I o pese vai.
Manuia, tatu tala nola il peselea. Ala no fita no tu ya auto peselea. Se I fa malama I titse si vai leina le iai. Ole fa upunga fa pea. Le maunga I sala fai matau tia. E ili mele tupu le telo tu la fale mawhai la unga mamatai o lo whaonga ina whemai. O le maunga o matau tia. E ele matau tia I papa sa taua. A ele o le maunga le nafa pe o matau tia le. O le maunga e matau tia o le maunga lea. E ele whesiri pe eisea. A mause teimi na tō wori papa sa taua. E pau lava leo le maunga e lanu mu a tō le pala. Mele tau ele le I papa sa taua. A timula ai tafe mari pala uli pe ena. Ai tafe mai mari tamalanu mu lea. E te vai te matua e ofoa. O le whaai longa le nao le teimi o ele toi ina te tūri. A fasi le toi ina le tangata o na lū leo le toto I lunga o le pala ele. Nala e mu a toa yale ele na. A o lalo atu le pito le tuanga vale ai va ai o inalo I fanga lele. O le vaile o le fasi onge le nai fanga lele. E le whawhenga I tonu lava ele mele tau e mātou le vili le tau le lai o puawa. Ia e se se tautai. O na manu māloa I le vili lea. A se I ai le alu le vaa. E tapili al tamale a watu I lalo a ona pēr tafta whea mai le sau sao I le whanga o neone le tau o mapu I whanga lele. Le winga whamtalanga. Ta te whalonga I la whale mai o le maunga o matautia lei o le saoletala o le maunga matautia. Re oro I ai le mataupu e te lei o le tala anga o le tala le nuu nei. Mai le teimi le sao o tui fitse manu masua. E sa ili malo ia na whanua. I le nuu leo sa taua. E ile mena o ta oto ile malai kirikiti. O le fasi vai mea le nai ta o le malai o le musu. O le tala moni le whapea. Alu watu a fitse manu latu a give up. Mai fitse manu ai. Ma mau tele. Fe mai tala sua. Ai toi give up pare vai toi titi la vata o ya papasa tau. Tati o toi ya papa tala tu fangale so o toi lo mfale Alopopo me le tati o ia. Au le tala lava ia fitse manu le wa lava tato fo. Na la fa ngoli malai le na o le malai o musu le I sa taua. Mana tua lai tato. A tato va aile le ia I le tala lea. One va aile fa pe fela pe na fa pe le alu sua. Ai alu no fitse manu. O le ale me tupu I le ale va aia le alu ia na whanua. A tali tangata sawa. E papa sātau. Ai longa I o. Ai longa I o lang sopo. Ona ua vai. Le mawhai on tue la asia. Ona eva aile ia I le tala lele. E whape na foi Paulo. Ana le iei panapa. E le o Paulo le telo le tala inga Paulo. I se vai pa noa sa le mawhai e Paulo ona o iai. Ai sa fautua panapa. E whaape nā le fautua ina e su oile na fautua ai fitse manu se sau tau. Musu yeiso ia fitse manu. Awane ila ngona mei tangata ua give up le toa ina. Mena le whaingoli malai musu. O watu le I papasa taua whaola tia malanga tau nuu watu I whangalele whaola tia malanga. Tau nuu lo I whale Alopopo. O I nā tonu ala len tau nuu o le waloanga. Ai mana tua I tātou. E tala noa umartelo tangata I a fitse manu. Ai ngalo sua le na fautua ina le toe ina le tāo. E le tutusa tele la le vaia ato telo tangata I mata upu le. A vaia le to telo tangata without sua, the encourager. Le whaamalo si au ia fitse manu. E le tau nuu ma tau nuu ma whemale upu ia tau toi foi. Walava. Walava.
A e halula te tū mai le nuu leo sa taua. Na e va ai mai le tū yanga vale o e pe te va ai lai o i le se sifo. E te vai ese ala ta atie mai o papa sa taua, ma le lava e alu i tai, ai te lelo atu fale alupo. Se e ilonga lava e te sau te tū i whanga lele whata mahi ne vai atu i a whare alupo. O le manei ei, o na e savali le lungo o papa le mele na o le vaenga lea. Ia ele ti ua fo. O whanga lele. E se a sa o se si pe alu, pe a o ina matua i ngā luare fasi o ngā mea le nā. O le si teimi e whawhati are ngaru mo o le a au. Mo o le a au. Ai au foi na vili le na. E te va ai atua fo i le iso le. O le matua malosi o le vili le naso. Malosi o le vili. Pela le mena i o mai le pese le a papa sa tau ma se matua nu le aso le nei. Se to tau whamanatu i le o whaila unga le au poto a. O le tala. O le sao lava le upo. Maunga e matautia. A to wola i sa vai papa sa tau. Ono to wola le maunga le tau ele. Te vai e lanu mu le maunga le na. A ona au tafa e pala ena. A o le mea lana sa i e vai teimi le na. A o ina tango le tamba lo le tangata. Ia, se tu rou lava. A e lu le pala le tangata. Wa fai e lava wha manatunga le afo. De maunga lea. E manei e le mata. E fata o vaa lewa le vai. Ai peno fai atu. A timula e tafe mai la tamani e lua. E sau pale e uli ma pale ena. Sau matama mu lea. Se iho o la le sami. Te loto. E maa loa i al mu. E to e kawa umalan mu lan o pala ia. O le afo. E se o le mata inga. E mata utia fo ule tala le tamai nu o papa. Sa tau le mele tala no te auto. Pela o le nana e sa wale upu sa o lava ia. O le maunga e mata utia. E leo se maunga o mata utia. Ine te ua. Wa tatou fai tangata papa sa tau le maunga mata utia. Whapero tangata le ai. On sai mai. Ewe te toi. Te toi fisosoani atu. O le maunga e mata utia. Ia, e pela o le tala anga le na fore sina mea foi. O papa. E se lai titi. O le nuu lea. A le tele i o mea tutupu wai. O le tele o mea sa iri malo wai sa mo le nuu lea. Tele. O tauba umasa iai. A tu watu fo i tangata fitis na iai. E mata utia le nuu le tala anga faso le pito sao. Ai sea tala no inisi. Sea lava tala no inisi. Ia ai to tele lava tangata la tu te sila fia mai loa. Ia o le ala na ato fia hewa i papa sata wa. Ia na whaile tangata fole wa yuta. E tato o se mata i le vai le ta o ele. Ia na mai leo toto te mata i ai ia. Na vai le te moli maula o tale fati ai. E te sau e pipi e tamanai mu ai o lima. Ia ole o nai o mai la sore ne. Ia lo fa pe na lava le maunga le na. O te whai atu la soro la au te tūronga le maunga. Mo ifi. So de. Tasi se ifi la, whātura o le mānei o la po o tama Ia te lana i me maua ina le. Se matu tamai. No. Pero whai atu le tuanga vale la oe te vai e maua ai oe le avon. Ia whangalele. Ia o ngana. Ia maisa mai whanga onge nai. I se lava maua se i ase si pe au le whangota i pe oe. Pe o fole ia i le. E soli lau ele lea. Ta te ola mai aso ia. Whamatala e to i ina molo matu. Whe mai aiwa ai atu e se ngata fo i piraun ene lungole ngiu. To e fo i mai. O te atu. Mai o tamana. Ia e whaele tō nunga tamana mai o moso. Me o le ngata wingonga i ngā ia moso. Ia te roa lau. Maka whewhei o ka mai asonga. Makwa i misi a kore o so i ngā mea. Kore ke whiaru e. Wakari kongo i kala ko inga malo matua. A te roa sa o le lei aso. None, ke whako e. O le kele i o popo mangiu e fua le lei a.
Wai se alu se todi. Se alu se kuilo ngiu ia, wa le ma ngai ia so. Ia e fo dai popo fo ia pa u inga. Ia i kai anga nga fia I fo nga le. Mela nga le ka o fa nga le. Ole la upuafa. De la pe lengo upuafa le at fosio. Wat king ki sa mo papa sa ka wa. E lengo ma kai la. Mela fa tol man ia. E fa tau fa ala vale no malon tala anga. Ai ole moli mau ma le tari tonunga papa sa tau ma sa tau ma to le mata opole. Ana le isu ile yo ole valo anga le. Ana le isu al fa to nga fise man soli. Ia la ka ko ki va pari o ka o me ka ki o ia. Ata tu yo la tu fitawi ma le fa ina ai fa pe fese ma ron tau ma yesu. Pe la ole va nga le nai au ti tiro foi tato por kalami wala sa wa ia fe mai lava ia de tala ia sa wa me ia fetse manu lava ia na fanua which is o me ana le no me tato le ia ai lau tele ia tato vai de mafu anga ia al pena o me na le e vai e fo ia sa tau o risi pito no te lo mato I de malairo musu e se de taua ono ina uma pesa fai ma campo tangata yasu e pe tau no uma ye tau telo tangata se tau pe le tai ia to ya ru fo longa ia pe to ya le sopo ia wa me te fai atu ai po fe lava le wosa tu lalo le sami le no le asari pa o se ngaru ai o le po ia ele mo volta tangata ia matau le e se vai atu ai o sa o le au ia ai mana ia si e mana ia sinu le matamata e mana ia le tafa fawai ia mo e vai le mongolo te fai atu ai na la no mu a tol pala e mana ia le matamata ia tu va ai fo ia ia asia sa o se ta vale fo ile se kia maru ia so ia nga o tamala ia 4-wheel drive e tau e sa o tamala na wai timuloa vai o tlo yes e se le ko nga pala le mas e se sol kala mo ila e fai pala o mo fole ka wa mama al kamale so le e ma ko I mas e se asin ka ase se are ku e ko se al kanga ka fole lalo e pala le ya ai fa que foi e mo ka lima pa kangu yai e to vai ya fa pe nga lava se tatu wa mio o makamaka I manga ia ar fai lo na pa ia mal maru tunu ke o sa sa mai mo se fa pe o le maunga o matauti ia ke o fa ko se fa pe sori se le upu lei o le maunga matauti lei ana fa tunu ta upu le ona sa ta mo fai asi so le ia felice ne ia nga tonu pe se le ona o tele tale ai fe mai o le o mai le ai o le sa o le upu le ia ela na ia eu se mer fa fonga te tato eu se pese fa vai te mi nei ona le mana e tato te mi fulu nga loko so le ia de la wo ko sa matuli men e kausia kwa de file mo ngai ai ko kisa sa me amo ia o poi folongo solo mai se fu e ko fanga au fulu nga loko ele e poi pala foi sopo Ongi sa uma pe a fai se mama Awale bebe si vai se me ka no fo Ai ko pelanga ma amaia Ole po usole ole mea vavi ai asui wa kuma we fa va se wolo mo fo mai ile fale ai kau faule o I male o lo ma fau O anga ko shelenga I lo mua ulu mai le pai sa fiu e fulu me o apa o le fale fiu e kava lai ko kuru ke ia le no I se pa ia le pova ai le sulu lo wa shura be o ku lo ua langa wale se ka o fia e le pa o tua o valosa sa e fo I se fua no uma vai e lua e koso I le solo fangua lo ke fe fala ni sisi mo e be mind your motherfucking busy isi ele le pe a o busy le ai le a inga ai le angalo fie su e fisi e so maluenga so le 2.0 fa alo mo wo be mai o I tu o le po fa a pese mea faulo maka I ku koe maka kilo ke paso amigo au le lei ai maka smiko fa sa o le fake story alu o ple mea mo I pe o le male pe o le fa fi pala
palasi ai le koki o ka maiki o le toa i le kai ngā fo'i e le kadi o kongi bai le wā alua o le mea mo Alopopo ele a koe pala fai sopo kongi sau maa pea fai e se mama Aua le bebesi vai se vei pa Ngai ko ke langa maa maia Ole ko sa lo ma fau O se fa alelea o se mai kau O fe au ele palea fwingi whanga O sheki lo fuste Ole li sa la Aua le poko e mai kau Lele anga ai vale e mai kau Lele nei ko e sheki lo mai dei Ole me e okay E sao le la piki ai si lo i lau mei Ele le pe asi lo ai Aka mai ko e poko ai le anga le fai mai e ai Ko e le o ua pei o ko sole o mi ava Ngal palasia le momo e ko foma e uso E tina pe toto Uso awa le ofo Pungi le mamongo fa alung ma fa solo Ile o mangongo Sauka e vai fale lima o au o le ngifo Yo e koko maa ango Do re mi fa sol lati Pasa olo fai ai walu si le ngaki Ka alo i le poka peka kala piri yaki Kufa ma de supi se yo gango a kwe kaki Le wa o ka alo i lungo ma fau faunga Fua i luma fua i kua sa au e au auna Kalango a kama matu fu le paunga I loka lama au miskele ma lama Alopopo ele a koe pala fai sopo kongi sau maa pea fai e se mama Aua le bebesi vai se vei pa Ngai ko ke langa maa maia Ia wala Nga e vinga mai e pasi le polo Le ala ua pasi le polo Sau sa ola ai sa le alo Se va ai po yo ka konga ka alo Iyo ale ai alalangi lalo Mea mo ia Ngai pese fwe mai ko vaika ko whawhiwhiang ia fiafi, ia. So, ke lo lau tourisma ngai e or kako i vai vanga lea. Ia o ngā fwy wa fia so de. Was fuma 5 minuti te ali tu lai tasi. Ia, lai manai fwy ma teimere tato por kalambe. Ia, ma lo fwy le whatasi mai tu sai ma le fofuanga o le nei aso. Ia, tato e vai pia, vai. E manai fwy le leva. Ia, orai. Maina leva era tu moi. Al kamera le fora ko leva era ku ko fengaru nga oi sole. Ia. O na u moni. Pe fia usul pesenga. Ai pe wangalunga kire leo kama pese sole. Menga i wangalunga kiro ka leo. Sumayole taie, konga fingo toile tongoli. Fai maneno matua le fiase faisu, e tau se ai ona na soifua. Tu fa atue, soifua ina la ubele. Te manatua pe ala ua fionga, fo ia uilea onga. Giling ia wae te fia sili, tutu santa uana fai ele ali. Ta irua vae, ta irua lim, ta futa ua male lau fai van. No foi sala fai lo o motu, te baile tua si via upolu olo o tuai. Ole la aulea ole no. Ole la au e sua malie, pe ole suka mai fitie. Alo o tupua ne ia pia itala ne ole fale mai e. Say my darling to far away. Tini leo tiene ngaloe. Ele ngalola ua mi oi fa afi ulo toe. O te manatu ola o masani. Te leile fa amatangitan. E to fae. Ti ola o pere e to atase.
ia fazing commercial. Fai me va, vou ka ko pesenga wa manga ia. Mai ka ko fiafi. Ia. De pe o makanga manava mai to tele o mafuta. Ia malo nga lue. Ia fa tai lava le pula malo se nei tu la fiafi. Vo leva fo dia fiafi ia na ua o to ai tanu mai le. Le pa ia mal man. Ke mi dan nei ia. Se ka ko asiasi le sing u le ro kilo. So de kilo. O le makua le leia le ngu le so. Ngu le fa fo le pese ngu le. O le manga ia so. Ai o queria sair no na sua cael. E mo fa kuro I pa ia o ai na Matafeo. E makua ia no kaua man malia sa papu mala fikalenga ia le kwavau. Ia usimaya no saule makako nu. Ia u fa fia sawia. Lo Samuelu ai se io u pes mau fa ai lo. Temile nei ia ole se e ro ka ko fa salonga tato pese muri o da fiafi nei ia fa o mai tato mafutanga ia se fai se tato talo ia ma fa o ma toi tato fa fifianga pese nei le tualo mato tama fa aftai do lofa mo wanga le to etanu ma Manuia ole o I mato ainga fa ta simai la vo fio pu ngore tele vave I le swafo Yesu Keriso amene ia usimaila fa fonga Sorry. Fa. Mua ia. Sorry.
Anea pespesenga o le nei tula fiafi ia o se mai rau whafonga le pese muri lea ia ma tāpuni ni atu ai o le tātou nei mafutanga le nei tula fiafi. Ia, o se mai rau whafonga. Hi, content creators.
Ia mafuta fatasi Ole atu ana te fo'i mai Se tina le te leo tala a tangata Ai le I mawhai talu lo'u alofa Na ole atu ana te si La fia mea uma Aluia o I toi asoleana Você umalo le tau Tai o le vasa A tonu lava E toi ai se si whainga Tele awala a le fili Whaamalepe ti ai Lo walo fafa maoni Male lota tau mawhai Se tina le te leo tala a tangata Ai le I mawhai talu lo'u alofa Na ole atu ana te si La fia mea uma Aluia o I toi asoleana Você umalo le tau Tai o le masa A tonu lava E toi ai se si whainga Se tina le te leo tala a tangata Ai le I mawhai talu lo'u alofa Na ole atu ana te si La fia mea uma Aluia o I toi asoleana Você umalo le tau Tai o le vasa A tonu lava E toi